when you want what's the baby. What you say, man, only what's now. I feel you were only my come and no papa fee. Maybe your chance on said your beman is yatrano. Just prima because you're near. Other, then say, Mammy, we don't need you any mamma. And as I said, I'll tell you, me pay. Confess them, me fine yet, as them, me pay pa. Now, according to your crown quail or cramp, you can say me near cram of a ba. More of another more friend and I'm say, of a cofocomo. The Baba can friend a queer. Oh, minuti fear bacona. Oh, ba, me no damn them home. Oh, say, I will catch a quarrel say. I mean a quaswally. And to almost me uncle, my first or babano. Why am I who could a 1 million? But you can summon maninsi. Or cofa crana, the manins. I'll catch a quarrel say, open. Now, me mean, me quaswally. Sada na ya so empire bwanaju me kwa sori bia na ni nyede embesin ko brother na ga na ka chen say on de ontimi nyesa ni nwane me etika se me baaye no o ka kire me bisa wo se enye ne kure na me tu ma adwum o ba ba me hwan de na me se jare o ba me ware ko mo de me de me nko first one de me ko on platwe no e kwan a mo de me fa so no ento hone de me nko bi ko mi kutan kwala ansa na me no be de ebewo Mami, what you see? Any mammy, not as in yet, what you see, come on. I've been out here, so you have one day, you know. Now, ba, no, I say, what I say. One tell say me met na, me crew. Now, what no crew, into me, ma. Mammy, me can't obey, I say, like I am a fit. Cause maybe I already can't copy ya, when you need your moody, oh, qua. I bet me, she don't shoot papa. Said to me, sir, the court, a gem said beam. Junior. Na mama me ka say ya nya hwe den a wa hye okaba fine na me koi ana da to so biem no pa cho say o ya me hwa den no ka woni ne tena ye so o wade wo enye ne ono ne kan ye but wo kan de si ye wa wade ni nyina pa cho ana da me no ko ekro me no ko ho no na unhye bidwa tina say bi no wa fa ka bedu wo what ase tini wa fa ne ba wo say ajale obai se lo nhye de hokutema ana unhye bidwa so fanya abote me shemdwa kakaka sana we Akoma abo me nya 30 system le che pakon eriko school bu ho virgin me de eriko kakaka sana na be nam sim fejale so am so e na o ma me 1 million na me ko fa tofe and biscuit e na me de koi Shake man, shake man. No, akoso. No, grena me se kraje wo papa wo yire ya kesi. Ya mamu akwa baba Akoma 87.9 FM. Ene eye wukuada obade adawroma ene so de acheyen. April bosmene de toso emiensa enene ye tutu ye nan no na yanimu a ena ye rekro sabre na wabomodi an ben with TV no na fe wa ben with radio no
na wabomadi akọ Facebook Akoma 87.9 FM wa like page no na fe wa comment na wa share YouTube Akoma 879 Akoma 879 eno so edem papa ma Evelyn o se mako baby ami wo obi na chese woni de he waje aboso YouTube osmini Facebook osmini na chese baby osmini na chese eno ano no eno nti sabre yi safe na won so wodu afidie no ato ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na chese ye de brown sade yesi no pepepe na mabedwafo ayekrado ewo fi ha Evangelist Samuel Mensa ewo ha sanso ena nanakua koko ewo ha an enso etuatua na chese Ishmael Haywood eboye chidom ene adontene as producer na ya so edienko Facebook and afa YouTube enti baby a wo bia no na wonso waka ye ho midin Edemakos Marco yakodi Easter yaba yabo obofwe yabo nyami bofwe yabo ndi asumje na yaba Yedi asundie na yabo. Okay, into what you agree and one day remember the ya dear dako and you to find about you. Omunyina so mo for obedient na de toto ye. Omunyina for obedient. Anyom no ya bone dada. E no mo hye ye no mo de nkakra rewura mu. Enti me so me trans ya me hu ya na hu say yes. Ase se me so me de rewura mu bi. Eyeyi nti ade bi obi aye bi da nti yeso de bi rerem enso anu munya sai enso anu yeso nsa body no o ma he se do mo sia ye o mo nsa baby nti se de sia ye no ye he ya be pa ne so ye hu ye nkwan de obi abefa so anko ye evangelist akwa ba ya ena okay na chese team no na bi o Easter no me teza se na pare chiche nkrofo na wo mukum Yesu last year no ti se wo manya ni o mo enya ko say ye murder case ani ye murder case intimate se last year wo chi wo nyina di se no bi eso so kwa ko chi Yesu ko sa bo ya na mi ama no na ma mfo suru yi o ma ba dan pare so de o kan ho ankom she fo nya ko ani e jai do obi aka de brother just last year wo ye wo musa no this year na ma Easter no ama fo so kwa ko chi Yesu ko papa was some man do good them amwa no na wasisi ma no so entohenu wasisi ho kwan nyina mpokua no wa yire nyina wose wa opeshen na tokuro no so de plaster atale ho yi papa wo tumi wa opeshen ko bato kaka oni fo nyina ka de ti Easter is anu ye wo that's omom ko chi no kokunu no mu jai okay enti abedwafo no wate yanka no na je say yenya age adwade na Akoma mu nsam dwumade no na ye de etuam so producer YouTube. Mo betumi ahwe no YouTube and na TikTok into momodia na mo nse no so emaye mobile Facebook amuntumi ehwe ewo ho agise YouTube into no ye direct mo akọ YouTube Akoma 879 Akoma 879 Akoma 879 wadawroma wo hwa na wa subscribe and page no na wa mia notification bell no so breso a you get notified na wa sha ma foforo so etumi enya bi na bibi atumi ayekama YouTube enenam ubetumi ahwe no YouTube Akoma 879 Akoma 879 yentumi instrument fa Facebook enunti ubehwe no ewo YouTube na bibia atumi ayekama pa na ubehwe so ewo Onua TV bibia wo bia ubetumi ahwe bi ewo ho Nikki Pizza Fan Club UK make us say o maso mu den ya wo boye chidom ene adontene sa enso na Ghana Association omudwumade ni so mo eboa mobro wafo na wonum ewo Mantova Viadana Italy abrochimemu ho asem na make nti wo mo so eso yasene boye chidom ene adontene pa na Adepa Information Center wokotwi wonum so abiemu ho a wobetumi ahwe dwumade Iron Boat at 32 wonum abiemu Harimat Supermarkets ahenema kokoben wonum fidi akese ene wo mo biemu sei kumo
o ama obi bi ehwe bi na brabra information center so eno so edemu panti mo amho nyina na mo hwe bi na fe mu tie bi na mo de madwe nkyerɛ so babra esemu ye bi ahoma no tumu na wo so wo de wadwe nkyerɛ ede aba midin ede Marcos program ya kuma mu nsɛm sabre me ka sai abadwafo nyina aye krado na na akua koko otibensa benkum so Ishmael Haywood wono so gina machi bomi chidom ne adontin sanso na ya wonso edi yakọ YouTube na wonso atumi akwakohwe dwumadi bi TikTok eno so edi atwa group ha gari shot it eni ni nuanom wo mo ejina ho ameka sei wo mo so ntimo nhye emfa emaye papa na bibia entumi enye kama na yenko na awiai yene yenua bema bia yensaka no ha enkodi nkomo eyata waso ye pa netie enkomo no eyie sanse na me snap no way mamie na me fan chat yefo no mu hunu se ne case ni ye case ene case no eye case pa enibre has come se obi baba bi na oboaboa no ho sa na se ne snap di na chi na snap di asamwa munim di yade ye ne ma bebre enie na che se enibre has come pa snap di ya chira bani bi enya sam ketu na meka no say enti no bomodi ya atewa so fe wani na etie ensem no eye na ene yesi amagane amagashia eni ehunu amagahoho enu nti ene amagahoho bepiemu wo ha say ye shirapo no eno no yenko na menimi nua be me eni nkomo be me na me mo hawie ya ena na apom adomo ye de Christ say udin efa me kwabena nyako asare kwabena nyako asare free hin abai me ye latini but with enkran okay nti akra na free bae labadi ne kwan wa wo bitra ka mu free enkran basa no a na chese wutum no se enibre ewom asam no enye fedi agoro enu nti me ye misa Nsem asema wo de bae na wie me nkuta na mboni meda etiefo ase meda mempanyifo a mohun mi ache na yere gift yanti ope bia ye wia ye be hye ho okay aha nti enko asam no so ye wia na ache awon mu nyina nti mi cheche obi a masa tu na se me no ba bi atena awo ma ba kon ene mienu ahensa amoye 87.9 okay na me no ho abaiwa no me pe na asam yi ama me hia no e wo GBC na asam no ketwa ne se me twa so na ye tia mani nye tia ye pese ofifi mu nyina enti na mba bebe mu me bebe mu a na bebe ye dare no mafoma na yen kan kire me na me so me hu dia meye na me ntimi hwe me mba okay me ne oba na awo oba na ye fe no kafu ichira kasu ye tena alabadi e wo mawule ewe mo me ka mawule dia obi ani mawule e wo labadi na ye tena ho no na me pese me ye no ho ade oba no ampene ne papa mo ampene aso mo mpene no dimu na me frefre papa no na me dada na me frefre no ne nyina wanti e me etu anamo e ko papa no ne nua ho e wo ho poli be say 15 years back ni eti no e be hu papa ne nua no na ene ne di nkomo kakra na e be di nkomo no na ye be kasa no papa no frɛ ne nua no say bra na wonya hoho ode ohoho ne wo ban ne ba so se ne nije wo ban no nti no waba ono afro sa enti no sisi ya no hu di obe e so de be fie because wo hwi oba amambe kwan so no me fifie na me fi nkondwa fie enti no me ni mama mre na wona mama mre so won sa mama mre akofo bi ba na wo de ne betem fi na BBC a that is wa wasema enti me so me botu e de fa oba no say o man enko papa ho dia ene enko wo relative bi ho e me be koy e be hu uncle me jansansi ho fi amamra se wono e woman na yefunu be bae na me majo say e se me oba no ho ade se dia obeka no because my force no sa ye call mame o mame list no ye friend no anti akone ye nua maso ekunu do ara ye coach na yere mame no mame sa letter no atem didie nyina aka ho magiatu because me na me sa ka ho ma de ye wo ye be wo be ma no ye friend no na meche na ye be wo na meche no echi na me frefre papa say o be pese ba be yo ba no because na ma to me niam adeda enti ni o be pese me ye no ho ade ana be yesa wa mpene ye wo musa na ntafo bae na o su say mame bi say se ni se na
Mami sasa say o say akola ni nyi nti ko yiye funu na obo hwi no ko yiye funu mami bi mami no waka ba bi nti say yen ko yiye funu no ye wo na me church no ye bi nya ntafo but me ni share me kan so be wo miensa ama me bo mu nyina din na me kire adwuma omba be ye e wo GBC anim ho edin nti na me den nsa abaha nti cause asem na me ba be ka no be bu afu yiye pa na eni bi nso je ntu ntimi hu je say bia na edu be mpeso bi obe hu say e bia na dia kan emo do me ye dia me ye bia me hwa akwara no e ma obe wo ye fefefe obe wo ntafo no so later no san ba nyim biom onyem no na ntafo o ma ba wiase e fe ba ko David Chei nyakwa asare na ba ko ye Duncan Chei nyakwa asare but you see me hu say e fe me mba no say achu ni echi me so me ya kan ni ba enye say e fe me ba achu ni echi eno so enkemfu a what be said in ase tuni ese ntafo a o mo fi agbe me mma no so o mo fi agbe papa na efi akan o fi mampo enku apem late ekuapem eho na me fi openin che nyakon asare ex soldier o ne kwame nkroma ebo ntuku oka soldier fo no hu bi me kan o mo wura history mu o me hu onipa me pese me o mampo ekuapem e was school of death for nchen ti ya asase ne da school of death no be yendia nti efrem asare nti minua no mutie di a se wo mo betie no mutie ndi a minua ni membe fie bon so no ye hwede ye be ya ye be fie because emre ne ya so enti no ye be won kwala ne wie ne papa no to nsa frem se membra na mamba na mamfa ne ba mbre me obekye me so ya hunani na me so ene de enkenfu a ene de o kasa na ye se ye di kente da de funu no me so me yo bi a obehu me se like obi keke but when we enter into the spiritual realm obehu se ye nso ye wo hopa anti no oka asa me memfi no be ka kire oba ne say de papa ntimi nkasa na me so yo mate e o ma ye kasa sana papa nsan frɛ biom nti if offer biom no say aside or whatever you call yourself, me can brofo aside or whatever you call yourself, I told you bring me my daughter. If you don't bring me my daughter, I will show you where the power is coming from, and I'll show you that I'm from Amona. Okay, and I say, is it your father speaking with you? I say, yes, it's my dad. So have you heard what the father said? I say, yes. Brofo neyeka. Don't maintain brofo by my name is PP so sa. Obanin teacher brofo any I be pen and I'm so maintain I be. And say no brofo ana I no church because me school kono endorse him bia but in madian so it's no can be guma jenja the here so beti ase e bi here so beti ase ye wo ho or try so be call police me bo no mani ba kuma ase e no so no papa friend kan so on fi o em so friend papa na papa won say or police me won pay for police for pay for I bia me overseas here met me ka say the ba kokra o senior chief inspector or war license office here madam for pan the year na me say na make up John Jimen senior sister and general I know a lot of things in hands of work make say I'm one of the kingpins you know me here dey say me your ma oba no the opese me bia me ye you know my yama oya nkwala nya 1 month or say me mfa ne ba ne brand ma fa na brand na eno ne yankura na omoto sesen no in mienu no ntafo no nti no manya 1 month nti hompo ne yekoto din no yekoye no one na busu afo te wo na omo ete wa omo bai nti mi so mekita mensa mienza menim nsa omo mepe mu ba san se minimum mama nti mi din sa be se mienza koye na de ombe bisa bia mekita brofo nsa na mekita shinap na mekita whiskey na me de koye koto na busu afo omo akwa oba meje so wa be fo obi ba na ombe yo ba no adanse BBC e na me se mafom nti mo fa nche me mom so what can dey ate na se ti oboye dey yo ba no na me se o papa net woni se o fele se me pese me yo ba no ade ne kra na metimi akọ metimi abakra be sa ne na ma yo ba no ade cause me papa ti ase ti sia oluma ni ho oluma nso ahye me bo se oba no ma me nware ne biu ansa na me mapa ewuko enti ti oba no de me ni nyasem ene na ye ne ya na oye de bia no de me ho asem ekohye me tu kwan ko Equatorial Guinea nyame adom president ne ba eto nsa frame me ama me ko tena Equatorial Guinea enti sia ka se me no nka Spanish kra na metime adwudwam fa me nko edi no e be ba nse me be koyo no me ba be ko no no se akola no e so mo ko school na me say sky hen na be so because I have access to money and you know metime etuyaka it is sky no mo pe but atam na me ka no na me dadu yase yo say proven so ma ko kire mu duana tan mama bisa mpanyimfo e ho nso me dadu yase na me den
me send sika man to no je ebi wa trefe ebi wa say ebi wa me call Opebia house sika me yi ko yi Opebia house ba I friend Dr. Notti me unity every week o unity 2 times me yi pe na ma send sika no ma me nya bi ka na me da kan wa man a ko pem time a me betu kwa no yes ano me bufu ye nti man kra no na me call on the 15th October 2015 na me call na me ko do adwuma nti me ko do e do Sunday Monday of the Tuesday na me start adwuma nti me start adwuma no omo ma me 90,000 sefa e ndu ba bia say month na so nti ne ngi nsika second month me say ni nyina ba Ghana e be ma madam fi be ya friend Paulina enti say Paulina ne line wa ha me obi a me boni dim bia me won number wa enti no say do so ye say be frefra e be mana afro enti o friend bisam center for no omo ho tese na me so omo nyina omo ho ye omo say na wa ko ho na say na me say me ni say me ka yo say me ni Ghana o say ah ko ho na me say ah me ko no say okay this is ya nkwala no ko school na me say me nim because wa dan for no we discount no it is ya me meja no wa me mfi no also papa no cho nkwala me o ma enti nya abotre bibia ni aya abotre am so Miss you matic. Sika was Sunday so fan cry no to school no but this kind of so wedi. Paulina bisa was me man is ka bia ono dia minim so twa antropa minim. Na me che ntro bibia wetwa. Enti no se kwan bem dia fine. Kwan bem pa dia. Na oba air. Na ebetimi apansan pense mu ama na hu se me pese oba air. Me pe ne papa nyina me pese omoba. Na offering evidence I your friend Gaza. I any uncle. Me se ni sika na mama on country papa. Enti ojiha na wajiha. Me we miska bebre me pata nti na me de shina pa ba ha se ene de ebesi me de me pe me no kware o nti me wi a me ko akonedi ho ono na enye mfie dua a me na ye opsumsum ni a ye fa no amanya ako a omo mo wala tanim no yiye nti no be ka sa asem yi ansa pe de no kwa na me pe esipe wi pe me ka sa esehi o ka sehi be de minim dia metimi aye bio me ndane nso ye ko fra ye man president kwa betena se kwa me pacho bebre nana me sere wada enya dia ofre me a me ba ma ba yemum enti me nkasa ani oni abre ani me ni abre pa president kwa bem kwa wona debi me ka me panya sa me ka me se madwuma se me bodu ani wi a me wie so na me tukwan akoshem ofra na masere no abodu ada o me bodu ada ba na mpe na mpese me bodu ya enti me ma be fre ne ma omo mo nsu me fre omo omo mo ntu ase me fre omo nsu echi omo nkola mu omo mpanyifo mu abofo mu ebifo mu ni yakopon ba me yakopon me ho odin ti se kura no e fre me kwa me ojam me ojam be ma me bo bidin ne person kwafo omo nim no omo nim se in the spiritual no me nkasa about spiritual mostly but dia me hu bia me ka bia no esesi e wo sesi e twa sesi eni oyodi eti no me person me ka me man nyina me hye nkom ansa na me nkwala ne ba me hye nkom ansa na me mba ne nyina ba se man me hye nkom na dia me ka ne nimu a me ma de nchen me 87.9 dia me ka no me se me ka na dia me ka ne enyumu a nhyira na be da ba me wudi pa nti se me ka na nsidia me ma ade nchen me nchen me pa dia en mba no ma no hwe ne yi ya hia wo ma ne hia wo obusu afo hia wo I minim eni ti na me se me jimu di se dia me ka na no kware me hia na odi bisi no that day no me try me di ofi bia ono kwa me wan chewo na chi wan na chechire no me chere na chi ko ofi ho mi jama me ko ofi ho mi enu na mi jama me ko ofi ho ko to ne ma me papa me describe ne ma me papa chere no na me chere ne ma obewo na me chere ne pastor me bo ne din ebia ma penent no di nkan bi se na se ono ote ma sabe me la badi eti me mana minim no ono nim se ono papa na ga so wa ba akra me pese de bu na nim ase me do mbra no me test no me dia na me sesa me mango fi me wadofo bebre me hwe nkofo mama on ma hwe obi kwa de mo pese me ma no my friend me be sam unye package e wo secondary school sisi ame unye package ono ba no so onim enti me nka engbo gwa me wo ba me ni abre pa eni bi so wo en soja e do start am no do mu say yes me every can have a bad side me ti ase pa but I don't want to show my bad side no 87.9 o peso hu ni ya wo ho na wa he say I'm a gentle and we a gentleman say ntokwa dia me ni ntokwa I love oni ntokwa pa me ni any say ya bo atwere dia me ni na me back first bongo yo obeko ana say ntokwa yo so we believe hu na we believe mo shia na ma bo ntokwa any obejin performance wan twen oh the me jobi man so ntwe because as I say fight a good fight. The Bible calls it fight a good fight. So the fight which is not belongs to you, don't go and fight that fight. You can die.
ma we dey media nkofo nkola me na me bo mu dia so no mo ba sa so eh wo bo mu dia so mo ba 87.9 I say the tie bia say bia wo pe o media egu ho ti wo aha ti wo de beto wo mo me makata me nkofo say me wo ba da me ma me wo nyina me ma first one me get the picture to no me so be boxer me ba me so ma me ba bia da never innocent. None of my children say, "Oh my day." Who can so be woman? I'm saying woman. I don't know Poba. That be me Poba. Say I'm bound. Me man your money to me pensa. You be so be woman. Me wo ba. Who be so be woman? See that NC. NC say who go for ban when Nsem ba be. Oh, that be ya best son. Who be so son say? Oh, ba ya best son be ma. I was hospital one na so be there. Me ba da ma no penyin no. Me tell say me cross me na me papa cross cross me nine. Say ye trampo nwa so. Say boy no o tra konwa so. Chenya kwa sarifie eti oba no me ba na me beto se ya wono no ana moja no akross ne nan akwa cross ne nan men ka enda da obi ya wa ha ena me ka dia me ka wa ha bia se numa me ma de nche me enti akwa dia wono no aka na to so aka na to so sare ma me be ka no kwa dia because me first born na first born no second born me na me ba me chiro se we na pen we na ketwa because me wani saying say me hu say we yakata me ba no mo da o mo go entafo no satan na me jije ketwa na mpese penyin mpese meko cause osu na hospital so ye ma me mfa no nko it me delay time it be delay time me ba na wa ya your operation da ankola no gu wo na me so nkola no na me bomb pa ma na mo bisa say na da na me ba be so nkola na me say me ma no say nti hwan na pen na me say we na pen we na ketwa wow me on ma me we no na me ko trance na me no bisa say me we he me mba na so ena mo chebe ma amount amen ko me mfa ko duro bi ne mfa pam ye wie no so me tuya ska ya me tuya nde fine nde ehun nde se wasade nde ma se se me di na be fi me na me no hwan ma no ma nidi it no meti me ma di okro ba aha me krokron pa on the most luckiest woman in this world yes my woman na say ono obubu niti am na me boniti man wa na abotire me na me boti say we niti bo and obey makeup so wa na ye ma no no so no problem bibia say no wadwuma we medwuma me ye nti meti nya ye bibia bicycle so fa so ni free no an pen na say ye pion na wo na de o kan say wo ayi wo ba no na ye me na say onyankopon meka say nyakopon do ye pa o nyam do ye ni wa obi bisa minti ni ye ma a men sanje ntientia men sade enyentia enti woni nyakopon e bon tuku yi a when I call his name right now what me ho say I was say start agume thank you eti no men no won tuku bo men no wapam serious men kwasa da me nyina men no wapam pa a wodi atinje fa no de a ene wa kwasa da open me ye say David ene di oba na yo fa che no fa manyame oh me da che no by me pe no kwale pe na snap na me da ba no se me da ba se so anka no kwa dia na se me ye wo bi mu tufu woni ma me so me fifie e je se me ko asam na ya ka no me nka nja me papa ye o me nka bi bia nchiro bia ye o in the first day America bia me busu ni bi bete na woni se nyame so ye nkonfu nyankropo wo chire ne nan adu ase chire nse 87.9 se o ka was amete tun so be ka to se oni nyina o nyina ye ne mba ono no mu ndi asem nti de o mo de nfa ma o ni die se o mo because to me didn't pay nyina hye ne nsa na so mo ma nfa ni die ma to me di fo etu gwa ba do no ma en san kan ka se me ma dress go o bible no mu ye ka kire me na maka me yankasa bible nankasa me nhwem udi kaza de makaza ten tena me te okwa se me kofi kwa ya mamre because me tra konwa so ohia me e ko pio baby yes wakonya na mpe ma asem ana mankoja no enya se me mpe ma asem me ma no ma bi bebre worry oh mario on bebre worry bebre ne se na se me ni nkofo bia dada ne sa ne ma no me taba bi youth no me no da me yusu wo mo me yusu enya se me de ye bone but no mo fele me nti no no man no fele no so we are feeling papa me di 50 years am to e bi maka se me boa but oba na be hwe school am ko ye ni nyina me classmate nti me di 50 years I don't think some small boy. And you know, my son into me nkasa de. But now you youth no dey. What you know what when you so me table tennis. Me table tennis champion. That's what 1990. Me na me gina ho mala da de Kotopon constituency. Me na me gina ho la no. Me na me table tennis. E ma on for a tournament for school time. Oh okay. Because me chema GIG. And I'm moving make say
university cap me na me chema hom na giaji FI ene etina na man feel lose ana na say mba ne de unum say unum kasa mba no omo yada wo yeah into worry bi pa me kasa me nwe cry me endu cry me kasa almost 1000 bedu hey omo ndia omo ni ma no cry some na me asa me na kaka tell me na say ekuturi akwa me ko se ho no omo me pe omo se tekero omo se de tekero me pe pa won fe o sa ekuturi agini omo se de tekero no asa say me pe e ma na so fe ho de ye de che eni watimi awe mama akoma ko 1000 oh se ne de me guso kompo o boa me se me ka bibia cha maka ntam bi wo ha kire ana me boa waka aha enti no me so won ka asema nya no kre na me pese me ka kire wo no ben ka asema nya no kwa wa ha mama akoma ko 1000 oh da bi me guso kompo awuye o da bi me wie e fiasa na me pese 20000 na chi bi ebi ka ho oh ebi no line kra o mo baso kra sia me pese me ware video o be so ere me pese me ware eso be so ware na wuja oh sisi ano ma gumu kakra mama akoma ko 1000 oh na say omo de che me omo de che nti emu bia wonni mu bia tena sen ana ya hit and run no boy ana ko be me njo ba ho ono no odwe no ho nti me no hia me no hia wi ya wi ko me na me ka say nyakopon pa masanga me nya yare papa I tell you ena ni na so na bo no ro won hye condom pe condom ya de condom ya de on pe condom de bi na yare bia so ntumi mbo me e was ba mu dinti because me ne me nyankopon kasa yi se me yankwase ade ma yankwase ade nso mfa nche me ono pe no bitimi nya che me enti me tina me te ho no me nya obi bone single ladies and as married women can be me me slow ade o se hu obi yere kwa adwane enti no single for na omo de brem na ma we single for no omo na do mo ba this is me nya girlfriend kwa me pese bia enche bia bia meto sampa frame na ye baba bi wedding no ye baba do me ye wedding o ba ye o me engagement kitu ebi kitu e wo fie ade wu so se man baba se no o ba bi de mi nsoro bia na we dey tell me say me ye wedding and say emba no o me style bi ye be say ye won wedding o so kwa ye won wedding no ma grapple o grapple wa eno ani o so do be na jealous na akoda bi wo ejapade bi kwa o mo ba no ejapade na muslim mo ba e ji say we da me hu wie ni entia na me hu say odo no ho ende e betima akoshe ring ni e hira so na ya bompa ebuso aware na ni engagement say e beko empemfo ni akobom kokoko na ya mamre ene na aware enye wedding is not anything but because of ebusuafo nti e bia no mo ba jojo oba no nyama ya nti na mostly ye wedding na wedding is not anything. I don't see wedding as something e ma ta ni musika ki disi abronsa yan Kenya befo na me enye sika o na so mo kwa ba mo musika de masaba that's so na okay ma me chibolo ha wo kwankasa wo koma beto wo pa mo ma me match match de boy e bono match mo me match mo fe blaster na say match be name friendly match na mo invite me kakra bi na me ye bibi kakra. I tell you people dia meti maye no I don't think say we beti maye enye easy we dey draw na na pe wo there be me fe draw me po bia ball no chekura na utumi boss shot na ma chest na me sa akata me the matter na akata boss na me yato na ma train dia buy inside me train ejapo no the buy inside my no surrender bo wa so na we kan ya na ma ho bo na watu ma na yira sa bo nti enye bo na meka eni nti na me yes alo eni nti na obo so mo de pemi na me we wo mo ma me de hey mommy yeah u ba me kwa mo duso druso ampa druso eni abre ezi na wo nti se wa wo hwa o se o mo ka bibi se bi o aware anya adwama adru se na ebinum ka una betu ya fa baba ko se metra baba ko oh me promise oba ne se me ne next na o UCT a me fa na chi me ne ti wonyina utumi oh yeah oba no se me do no me do ba no bibi eni obi se ame yem no so no betima kan kwa dia tesi na do no ko omuka bibi se tokuru bi a wo bewura mu ne honhom a ewom wo bibi ba ho me do bi antimi yem hwe wo bibi ba ho o David me ni me grandmother na me grandmother me ka se o ya de ni din ma na ye fa na manya kwa no yo bosonsum ni ala te obi animu yeah no o ma meduane di me grandmother ma meduane di me hu na ma me me de metitu no so say o kwa manya ko me do too much but the amaya ma on de obi ani asase so
but so nyankopon yi that's the ultimate me nkwa sorry too much but you don't bring Bible and all Bible because one thing me go me fa hard beto ha I tell you wo bibia quotation oh there being gidigidi nyanya sem de issue so do na ka wo hinem it's a bread of life ti nyakopa sam honhom aduane ti beka so o fa nyakopa fa niye enye kotwekotwe also be nwa no ayenwu be hye no ayehwe me mpese me ma quotations na mba ye ma hye wo mo na me ka bibia e be hye mba me mpese me kasa na wo ma me kwan se me nka ba akopa me ka ba akopa a kire ma ka ba ako mba me tumofo me pese me ka kire mo se Bible say so we oba no mbuo ukunu a we aboa you are animal we oba na ummu ukunu a we aboa sa me no na me ka kire o kan we me kire later be do so me na me nko bie mu he say o pa wo wasafo wanga me we oba na so ummu ukunu a wa aboa na say ukunu ye eti na wo pese wo be eti na umbu no na umbu na then ni wana wo so the be ma be ya na okay wo bebu no ena mpa say eno kura mu no na me quotation me me chiri me pensi ya da bi ma da bi me mboko do quotation sisi ya mboko quotation sisi ya quotation de me mboko sisi ya na op quotation sa e ya no abomidin na me nka sama true quotations no e dia mo na me da send wo WhatsApp e kwa me je WhatsApp number na ma send quotation ka ba ko e ni e ba ko ka ba ko ka ho ma oh ma ka ba ko ka ho ma nti mbacho asofo no mo ma yensuya de pa me sema me pacho nyame asem ye ade a yesu scan no fenu e anu ahwe ni na mo ma na mo nja ye ma no we ma hwe mba na sa si asori kura no yentumi nkwa asori na se wo so wa bi o me ma se me de me ma sofo die no me mpe ade e fe no sofo because wo kan ozi ya me mbo quotation wo kan ozi ya o say me ma fam se mo yo sofo na ma ntimi andi ma asem so anka no kwara na nkyere nkrofo a ana ama na manya me gumo ni ma se na me ma mo ni ma buase e wo amana nu eti no we your software and I say we obi a elder na say bi me sere wa dem mo so me woni o mo ba na mo cheche o mo twan o say plug your eyes off say na be ya nko wudem o ba na wa mo kura we abo yi de mente do wo de wonti da wo de later I promise you me send mente da what me be na so be say Bible no akra so ka say oba mu ni kru efe bo man okay and we say because be man na ebusuanity and we ka che be man so say won so do yere chap nti be ma wono so ono na yere no so na say we jimi eno so Bible no and me I'm not here to preach the quotation yeah I know yeah wa say ye be kan some fa to me din pende because say obi twa ntro a wonim say Yakobon na chi wade pa na kokonsa 87.9 and obi otwa nipa nenti wo say na chi wade pa no enye dwamambo say na what the 10 commandments number na chi wade ni na wo say I was agumi bonidi wo say I was agumi na wo bo Yakobon din me bonidi sense nkyina nisi apa na me ka bibi sese besi I'm telling only the American Shamenkom oh ma yes well, I want to be team or the bia. Amen. Amen. I want you to be beautiful forever. Amen. And I promise you that you end up with good things in your life. That's a prophecy. Me ni anyway so me pronounce am pa ka bi kire na mam. Odo sha asem gudu so mam. Odo we ye ya ma ye. Odo why ye. Cause I'm blessed. And bra was why ye. Amen. Ye di agoro so dey nkunjai num. Nkwasem. Meni abre pa. Nkwasem. Meni bre na abre no e betimi aye say second track. E betimi aye say second walk because mentimi ensa nka me ba na me promise papa ne say me ba ho. Me pese me kire nsa me ye be ma. Na me ba wa me mba fo nkola no. Me ba fo no. Ada papa ne say nkura o ma no nya ode ana. O say man ye me dia enti o mba no be prove. O say nkura ne ode. O ka si wanim. O fa do phone so no ka dem say nkola ne ye me dia. Eti o ma me ba e ko ho headquarters officer man be say different inspector mo makoye inquiries bibia onye inspector me ne police phone soldier phone nante so me obi a o be say ye hwa asemu a me very smart anga me say me police and as a soldier me call me sanka me inspector na so anga oboa me wantimi amboa me na me dey forget enti no me ye investigation pa anything na me manisika
e me de fa ebinim so o ma ba niska wutu kwan a be fa bi so tama me nko nyina me de fa ne anka so edu ba bia eti bibia opese yake bia na ehwe bia bibia yakubia ne ba akɔhwehwɛ mu na me wo evidence be bree ya I can just lecture you for you people to know what say me ntimi nhwe me ma no come down okwa na me ba because me bible tell me say uhu oba ana say oba na wantimi anhwe na wo oba na wantimi anhwe na obi osombo so ne ho mfa so obi na be ba kra de wo oba no anhwe no a osu ni mfa so enti me ya jimifo ai ti wo se be ma bi a wo bi ahwe ne ba na e kafu wo ne ne trend sen oh ya tena be say ye shia na nyinsen ne ba mu na nyinsen so me hyen konsa na nyinsen ne ba me man 3 months be ye shia December January February March no fa ye funu e san ko wo December ina bibi ko bae no ko wo January on the 3rd January e share me so den na we Akoma FM 87. me ana me kai san ko wo eti ejina ne pastor me pastor okita me pastor no ko waka ba bi onim de ade kana se award ye nyame hihye but se nyame de obia ne nyankopɔ se na one na ebo so dia se because David nyankopɔ be friend no wo ne papa mpon kan ne nkan ne mba so hwe bibia me ka se de ne fa me ma brepa o ma me ka me so wa hade be chin me at the age of 70 years me ni fi bio me go sua Walden a car accident bit me a car accident wo de ba ka bie no wo de ba me ntimi ye be masters wo ho isi o mo ti ase a metimi aba o mudin a mo kire medjuma me bie mani sua adwuma so yi pa enti usrontem me srontem me a very stubborn guy enti no ka say me ni jinto kwa enti no I'm a very wild guy age say na fa ba oh me break me virginity at age of 4 years ai enti na break virginity at the age of 4 years o baby na rape one na 4 years no ka say me fanship na me shame o fa wawu when ka say fanship o ba no no me dware na de am me dware me kote no so so eti no esun ohun se kote no betimi enti o ma me ye me so I don't know anything eti ma break it and they me break it that 4 years no na me so but na kote no so what twetwe ya na say o ye o so me say me watenga FM akola 87. kete kwa ya wona kwa watenga o so ni mo na nunu nti obi ya have feelings eti me yesa de no ntem 4 years minimum adwaman say o ka say biology a opa one day enfengu ma me no ye nipa ban o ye osano oh mint mi mbondi me mpani din me cheso o ye busuani anase abontisuni a obefi o ya abontisuni but it's the family ye nyina enye abontisuni won say latana ye wo no aye say ye nyina ye ba ho ye wa hena say ye okubase but won say bono no bobo enuanom so dia say nti obi ba won chan e onua mutumi didi mutumi ye bibia nti no be dware anas just aye me wan so tumi nya abonifo sem sa me maame no maka say me maame like she's a very pretty woman na me maame no uska it three na fufu aduane ni ho ye di fufu me di fufu me kwa na me kire me ho o ma mo lata o nim nim say me kire me ho na wo 4 years si den na hu so kote so ama sisi ametro me kire kwa wo ye mmehye enye say en agro acha me nem tukura me jina wo be say nyema wo ho nti so person obi unso obi kote so ahwe na den twa wo hu o de kokromuti na the 9 de no hwe na why na che maame no ana ono ne ka na no nsem say at the age of or ye was a I say ono de media nim hwe media o say me ye na me ye ono mpo no meka say bibi happen na owuye odini ma ne maame pese odini ba meka story na nkofo ebehu obehu nipa kro na wo ka no because onipa na wu be say me fan say 83 84 nim oh okay the story na obehu ba won so and the crabby suffer the same thing okay yeah me ha na me ntimi mba bebre aka me try say me ne mo ba be year program na ebia makanya me asem a kire nkorofo and you know what unya so no na te honhom bi gu so at the age of 4 years so that be say no there because a ma pemo dia no ahio ma over 1000 but me say on be di wachi but ye woni me bebre a we ya on ntimi ndi wachi biom say otafro ba ho na opese honhom pese honhom bia obetima afa bro be say 12 na a hye nsuo be 7 days after 7 days fa nsuo no huru anim eno ani wa wi sa to mi no mo wo ho my respect cry e ba ko but otumi di e be ma e di oba so di ase e ye niam bebre iti no be sema wo ko oba ho na wo ko ba ho na wo hwe wo de bompai
with a bumpire bon de Mr. Because empire born ma bibia to me society. Me dwa empire bo pa me mfa me empire born di agro ba na me ne tan oni mi. Okay. Now so be kaya. Tam no nyim na me che no. Me be to no wu dem wo. So be kaya. Ena nyane no. Ena me nyane no. So be kaya. E ko no call living streams. E ko pure living stream. Me call living stream. Me ska just me nkwa sorry. Di ono no kwa sorry. Me nkwa sorry. But dia me kana esi e ko si wona sorry. Okwa na yaka chere. Nti madam be odidi mata your friend Shambo. There ko ma wule opposite. O na madam pa. Na ma me no 4 years no ye ne ba kwa na ye to aso. O se ndi ye de bia. Akoma so no dware me tie tie. Wona ne dware wo. E wona ta dware. So nka je ma me oni time man. Oni time. Ma me ko dwaso, o mo latini se ma me ko dwaso. E fe na afi da ko a. Me ho fe pa, won so pe yo zoko. No ho fe pa. We are sure. Ene me ma me ntafo no no. Osa no. Be catch throw. Na ma me num nyanya mbe ma nyino nya obi ase no. Me ma me o mo late nim se me ma me obi ya nya Amalia oka wo fa pare anti alaba be bom din o mu nyina o manim pepepepepepepe obi nko nja obi enti ma me wu ye no owi no nya mfie sen o na be so Akoma so be say 84 ni misami nsura ene na ye o de ntina ye ma me ne papa ye bi eno kwa na ye de no se ma me ne ye ma ni so wudem. Oh, send them. Me kota na 4 years now we were feeling like na say me catch us say ho aba me omba but there I didn't say oh yeah omba yeah no there I didn't say oh yeah it's in me papa my soul means you I don't know anything me papa me bufu you no friend Mr. Sorry no say yes I say of the consider you say brother fa aba no ko oba na me ntimi no na me papa kura no kasa Kota no yemde. Kota no yemde. Patra. And you know, me papa the farm. That was 85. No, they me buy school. And I'm better in China, but I was stubborn. Until I say 1986, na me bought Team Bear Friend Paradise. Oh, in crime book more. Me kwa ebi a me be fintem. Me buy be bom me. Me say boa na be bom me. Jina obeko. Why you already eh? And I'm on so be lose. Cause me play major the key, you know. Make I say I do play everywhere. Meet me abo. Meet me. Omo money me wala badi me say I can do a lot. Dear mama no ade ye wonti na so mpa ma wo na na. I say ye no mbo wo fa no ho ta ye no aha. Still make I say me penasem. I been imagine her say you ode ye we. Oh me fan you. Ma me fan you. Me ka just say me udi me chikura na oboa. Me usa utumi na me woni se me woni ma bebre me sua de pa me papa chama de me body din but okaona me wo e ene me nwanwa giti pa ade na wuchiri na o ma ho enti wo say e se wo kokko wo ba ye na wo be me no ba me se me wo ba na abo ni ba o na abo ye cho yemu na sa me ba pen no wo hwe na so a wo be se na so na nka e bole so ho na so ka e wo no wa so e bole ko baba o ba chenji. But the fire. No, who to be the change? You say, so what buy your war? Or what buy your war? What buy your war? Na prego buy. The same thing. Yankopon Banzo. Yankopon Banzo. A man, man, Yankopon. Yes, sure. So the caliber of God, that's what we are having. And then you're a boy. And I'm saying, get a Yamisu. Yankopon, so you get up. You get up on some soup. So, to me, and yet in your senior. Yeah, you know. Me was na mete so te ase eso bia ni na achede na ye da ma no hu se ba bia obayi papa yi kafu yi papa no wani wo hu ne ma kakra nti na no mpene so ono ne ba no betre onim odi achije to meka ne mo fa sase ma achire no o ma me kwan dia me kwan me gu ne ni ma se poto me ye ne poto kra because e be ka ne mo fa sase asma on the sound o ma me na wo ti pe no me ti pe no odi me pe yi wo ni so me di ne pe yi wo hu I the boss no be visiting me, Obama nje. Why bosom? Papa no baby oh siake. Now no wine. I don't mean who no cry oh. Oh yes that guy, Papa. Oh they me can't tell, okay? Nanka me pass of the that's a 2001. Winner Chapel International. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me bondi se Paris tie me a. Osofo no ka say my rasta. Na me go try me rasta ho tintin. Yeah the wo. Ya mfa wo me na me papa bi na me ye. Ye papa no chere ba de no chere me bible mu yie no ai
be boni din so ankrofo bebe ni abo ankrofo so bebre ba say oyo hene ba me boni din yes ono kire me nipa me ye o ma me book bi wa your friend man shall know yourself ono de man yeton ope bia ukọ watu uka enkran watu o hwehwe bia obetuma kohwe bi ye wo books ni bi wa bia Bhagavad Gita ene tantra yoga no na sane ma nya oh Bhagavad Gita no di best 5000 years on ye beba ho na onu ehwehwa me bi esra ya na wa bi nko format agent tun pa so be wo ba ma obi abawe no me nya sa o nya sa se na mbe ma ne ye mba ne basa no mo treat wo mo ba re ntina me pese be wo ba enye se me ye mba ne basa enye be me bia enye be wo de ma me dia me ene yi ti uti wo de ma me kwa me fire burn your mouth fire burn your mouth fire burn your mouth so onsere so by onsere me sere sense ya mama me say tutu di odi so be hunu di ade be ya wo ani ka na nse ya from cross apepepe na ya me di bi atwam na fe ya sere na emi wanwa because be ma wo so hu oba then I put it to you say we next yin send your ba oba me oba oba wo di go for there was obi so cho there read bi ya so be wo ba no obi be fa no say there was di nkrofo meditro no be so obi be du ba me de no ya wo de oba bi enu a me na ye bi oba ka me say minim ye ana o mpeme oboa insida instance ahodo de oyibi o de bi ene de esi dia ope ahakra na obetuma pe biwa echi ya me mansa na makonkra sa na hwa de e ma be ku o Akoma FM ma be ku Akoma FM 87.9 Kumasi. On se wo ba bi apema na reject o da. Oh, there been people be reject. Okay. Say bi aso no bia ne nani nti no bi wa ho a osuro. Asa me no bi atena omo munim me mbo ni din but omo munim enim menim say o wani oya beifo last minute kwa ye be jai kwa ne ma me be mu ne ma me say on pre ma me wan ba aba menim ni pa oye enti ne ma me o de me call police station say enchimi ntu ya kwa no so police no say una so ubekun oba no na me say ai so ogwa kokun ba satan no kuta ye fun my sister cry be catch some go ye fun ngo yeah my sister friend magi me body on do say me finance 87.9 Kumasi. Hey sabo ayakuma mu nsam ti ne fe program na akuma mu nsam no say de tie bia no na e wo say ye de wa akuma nim no epie e ma hu nsam pa program ne fe na akuma mu nsam penti ye ma ka free so kakra na fe ye hwe sei wo ka say utoto ne magu ho se wo kwa akoye ka free ho ade ba papa na amakwan the reasons na senti a wa because papa de ka ye nonyam hye so obi ene ne bat na osembe ho ade de enti na osem ma wa ma wa nyo ba ho ade ondo nim bebi ofi no nim bebi ankwala no so fi Akoma FM ene na ye pe nim bebi ankwala no fi mana wo no ma no mpese obi abeware na me hye oba no so me ka jen say de ba ni nuanom nyina obi ani wa obetumi awoba ya de asi ono kwa no anfa no ambata me ho a onwo kafe the first day me hye no okay chen I tell you wa mani so say ya friend obekasa me my friend no me nya no pa e be sa tweno kra na ba na nkom she kra ba ma she ono de oni ndia me say me ka no evidence enkra no won fie say ntafo no omo wo 12 years na panyin wo 14 years oni no me sa ba ko ni ntafo no oh okay na ise so omo we omo okro bi a your friends e peje e wo ho wakoda Akoma FM 87.9 Kumasi. nti wo nkra na di say ehun kra na be say 4 years ni me hun kra na 4 good years ba oni omo kasa first na me no omo kasa na nse be say 2 years me no omo kasa after ntokwa ni si ye ntem no e na me ne nkasa bio na me na kwala ne nkasa because ne papa me nim de o kacha ne papa ma phone so no o start say odidi matem o foke me foke na me say nti wa wo ye panyin a o foke me o say ade na me di ne ba na tem ade ko di ne baba na tem me di na tem so ayo de me say o man kwala ne mbra na de me wo ye man ne me mo satan kwa no bisa me tablets apple na me say miniska eti no me wala na ko Dubai FM 87.9 Kumasi. say shop mpo train me Dubai me kwa ye adwuma me withdraw sika no po me santi ni anka ne nyina
Enti Paulina no me won no ma enti bit my mama friend Paulina. Okay. Enti no me withdraw ask na Paulina my send me 1,000. Na me di be count na me koto iPad 2 ma na me kasa aka ba ko. Cause mo ya 3 days me. Enti me dia me be use no na me de ma panyin no. Enti me de code to so. No nim say panyin de me fa India ho. Me fa India gro enti no. Oye Wesembin. Na be edu no. Be pese o hu se me nya bre pa. Eni ti na me kwan. Akoma FM 87.9 Baso ni ndwane be say the tin kwan be pensa. Get free be say 1 e be do almost 7 o'clock. Yeah. Asa e be do ye. Won kra no 4 years ni de na say sika so nko 4 years. Sika na ko 2 years na sika na nko biom. Adan. Papa na ka je say man ye me man no. Oh. Ento me 4K no. Kafu papa se nkra na nyodi. I say ye me dia nti me na ba ni no wa be kasa. Na wo che o ibama kra na dia. O say be man wo na me so man be man mbra. Eti ka say oye wo funa me ba wa hwe ya me bo no. Ada kafu ni wo tie no no otetutu kwan ya wususu se bia de papa na ka na ye. Me nim e bia papa na kasa no se ni nyinse nti papa na ka say odi ni ba no. Yes, me say me nka asem bi. O se dia. O se odi ni ba no o le. O ka kire. E bia na ebufo mu na o de kan. Bufo den na say obufu me from starting up to now. Say bibi ni wadwen mu a. Den nsu ni e wo wadwen mu a. Utumi just after from the starting up to now. Me papa some ye dem pa but me mama papa mbem cause me nim dia ye betinya ye. Me nim dia ye betinya ye. E na hia odon ye ntokwa. Tama kafu nyin se ne bra wo de wo nkra no first born ne ntafo ni na no esi so kama ya wo de obetumi age akinye se de bi nkra no yo de na bi abufuo e na ma papa ne ka asasem no. I mean me gidi se nkra na ye me dia. But when you can be no ne papa susu e bia na nkra na. Akoma FM 87.9 Oh, me me so mo se so betuma wo bi ayesa no so ye ne ba. Nde untimi nka. Say BC wo Ghana ha I am player bi a obobo say na asem si me mbo ni nim but obi nkrofo nim. Ama e ko die ni ko prove na che say enye no kware. Na so no me ka say ene we hu say ampa enye no kware. Na oba no fo de ne papa ye ne so kafu. Ofwaso. Ofwaso. So ofwaso nkon yesa. Onfa me onko ton me ma ne papa. Ana ko kafu de betima de nkola na ba. Na we hu say sisi ya no enye ade a medwen no ho. Mentimi ndwen kafu mo because kafu mi chanye ma waya 87.9 but o mana kwanya sa me se ne dia me se no na dia me ka bia maka chemo se edin tina me se me de hina baba ene sia no aha eti no so oye wo fa na hinta sem nyina o pese me de gu a me de begu ama no hinta sem se bia no tie no ko boy dwama ya na o da bia ndia bebrebe ene krono sem na ne nyina me ka history nyina cha obia wane wo tie no me say so dia chinje no ka chen se me nka dia meka mo hwe mpran fie san oh me say ya chen mpran na etuyem ya tia na 3 months me no of fire fun Matthias say but my relationship lasted for anche enti na me say me tia na 3 months the relationship 3 months na 87.9 enti first born no anya san ansa mo be won tafo na chi mo be almost 2 years oh say ne wonyi ka ansa na o be won tafo no beba atafo no beba ansa na wenu maba ba nyi kosan bai ade se ma shep nkom de da and say o be won tafo mo first born ni tafo bai ko yo numa na onim se me ga me kan no kware enti de okoyi ye no se o ka che maami bi ka che so onkoyi e fa na anti message no ankasa me ka che so obewu nti wawu me ka che so obewu anti message nebre na so na nyame ko no sa na e be wa adwene Akoma FM 87.9 Kumasi. Den nchine ya yensusu nkasa na hwe sa asem yiye na mo nhye ne nso yiye ade we me pese mo hye ne nso yiye enyo bia no kasa enya adwuma nti wo ya ade a wa hwe ne yiye kafu no ote ho no so otie mi yiye I just want to let you know who I am and I can do any possible before me and Christ. Before Christ, I can do everything possible. And you say nyame free one now. Oh, means so say nyakopo ba nyakopo. Akoma FM 87.9 you are the children of the land. So you are God in this earth. Bible abun. Enti me gidi say me nyakopo ba dia me nyakopo wa tase fasase so. Na wa mayen tumi abro tumi nyina so. Just say wo ne na nanti. Me say just say obi na nanti. Won na nanti de won na ni onyam. Na ise no we say kwa de was say wasakro. Ti niamada da ni nyina atwa muko. O da bi se ti ade me yaku me mpiem me na fofo ame na mo bobo nyina
Omo nte hu me e committee kwa be nya dia me what time I don't have time now obo won sakanya na asem na ba ko sesi abere no o de be agro eni agro okay it's no na kasi me 87.9 because me fi adwuma ba pe me she fi all right me she fi adwuma ba pe me share ne nkom say ne nkwala no first one ye boxer second one no omo ye ntafo no ombe bobo ansa na nkola na ba me kire ne se me hunu se ogina otaso oto ndwom na meti ba tro ndwom so ama no na wato na ondwom kwa me ntro ye kwa matro ba bomienu na se wutimi hunu ade ebeba ansa na esi asenka wo se hunu se be ya wo kwa akwafa ni wo ne be wo papa beteto eni senka okon kwa da bi se o se me nko wo betimi no ono na kacho se ko ba no se me nko metimi no na se ga mo fo ma so nka wo bo mo ayo no ade ansa na eni na to se mpratwi ni wo ana mpraba ni wo anka yenya bia ye wo ye se enye se fa wunimu a wunim but unya hu so dia na wo Abraham ne mami no nyina ba ko no ye mpraba eno de wo mo ayo mo de yenso yen time ni etibisi yenso yen time ni onyakopo o se onsesa eti dia si na no ebetime si ne ebetime si ochina ebetumi eti nie enye unsusu ye ba ye sure obi dia ne de etu ye hufo wo de be tu hufo o pese odi tu hufo fine no mayem ye no ahwe no wakwa no na ne bone no oye no so no ebia na wo wankasa wontumi hu bone oye because enye nyina no betimi say unum say edikan form wo mo so eye form so to say ye ne aba obi ho ne bone no oye ye no wo hu say eye bone no osakire fi ho so ti ase enti wo mo no abeye ko ye de wo mo de ni susu but how will you know say nipa no say okofa empono so ye de yo osakire fi ne bone ne ho ansa na ebia wo ti ye ntumi fo no ne bone ne maya ebia no de osakire yo ansa wo ba ebia wo de wontumi nsakire no wo enti na me kan say obi e lucky person e wo no e lucky enne wo ye bone a na to ato when you lucky ato oba me ne wo ho a me ka say na nka me pese me ye ne ho ade no ye ma bebre si ye se we si akọ 87. o wi kwa me ka say ye si ne be 3 months ni e ya me ya me kai no mesu because oni me di ni yeah no it ni o ti me ma me sika say Jennifer say nkola nkola wa say nkola me say chale bi ni hwe bi kan koso me kitare me di bi oh any je 400 je 500 na faso so na me da send oba no na after when kafu ma no wo foforo bi o ma chi debi won ko ho na say me bisa ma dodo me bisa ma mienza de we am pen pepe na aba okay nti woni kafu ma no nko a wa wo ba bia bi kafu ma no kwa enyem de nti say me pen na me wo mienza because say me sa hye nkom bi na me wo mienza Akoma FM 87.9 and o ba bia be fa na je so hye nkom o debi me nka say ese me hu dia me wo say one thing is so anything me ka say so bia ne say na Yakobon ene ne wo say wo be bisa kafu yi ya mbre a onyem Jeremy I friend nyameche na onyem no o kai say mbre na me da o da mpaso awada a me buy no wadu achi a me so me buy na too many catch me say so kola ko so be mu am start say me friend say na you betna studio ya kasa na kafu in sorry ya na o kai ana e go pure living streams ana Shamu ya je boye Shamu ko bomi tuye ya je boye lo ko ba wi e ma na trouble ko na bibu say Shamu ne kwa so na ma be friend say Chiaki so de waka ba bi nti tumi bisa Chiaki ba Shamu ne ko Shamu so ti ase nsema ya ko nyina waka che Shamu na Shamu friend me no na me di nkom na me so nja no de oba bia onye me ma won sen ko na ni we ko so papa no wa sen ne ma na bi e be bia ni oba wo sa depi nti woni kafu ti woni kafu wu ya na oni be na je say oni na bia yami anga oni na oni e senti na woni na ni hia no because oni won hia no because asa no wa ye ne ma no na wo ba kafu ya bra bom na no na ba wo no na me ba no ah beti mi ani amagane be hie o say me ka say me nya akwala mani mi say me nya akwala me ma ka say no turu na me ye ai ma ka say me nsuro bibia so bala ba no bibi sa ma say e wo me ne me papa ntam kwa me ne no e wo washia no you and me da kafu papa kafu papa mo ko kromo no masa me ko kromo ha me hu no hu mi kwa wo hu me sa am ka say o say me so hu mi kwa me ko chia na me chia no good morning and a good afternoon good hu me that's my name say Jeremy oh sorry but nkola no person nkola beba for this ania man okay it's no me call illegal it's on should any reason be anti I was say any reason and you say I want nti na papa no kwetira when kafu relationship no anti me anyina no onintia okay
because wo ba na obi pa say openasa no pese oni oware no a na wo se da bia do miniska kra na ka say enye bibia na wo ka fo na wo ja no be trankan kwa na ka fo dan fa oda simi di so na say wo kra de sika de enye oga e wo sika de ono niska e de niska onya ko pon say wa hye me bo say menye sika wo be niska na me ye ne chi ba kwa me tumi enya 50 Ghana 100 Ghana the day I be me share no wo gift anti yimi ne business man 50 Ghana na gift anti mami 100 Ghana na man 50 Ghana na be no mama me pa cho Brian na me no me ba na me nwa mu kaka ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no eno a na waso eguso da wutie ma menko na fe mene mini ba ma enkodi nkomo e wo Charistic Ventures Dr. Mwanro Marco medase ewo akonya odi amamenyi na mema atiefo ne ahwefo nyina aha na mama obi biara akwaba aba Charistic na ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba mixture hon komo ane de be so mo akai Ghana for ebia na ne first time a wotemenka into the phone nyabre ne nya so metie na ye de ye dwa ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ane di kan sa dro we eye do won so a eye infections dro kese pa odofo bi wo ho a infections tete no infections hanadwene infections ama me say waso adura hwe aso adura hwe ohun hwe se oye bema na wo ho na wanya ennam yare na masabi obema no eso tia na etie obema no na hoden ba na eba fom asama ensansan abegu no obema no ho bema bi wo ha infections nti no odwonso na ohuna mane odwonso na obobra because odwonso a amani hunu pa ana ohun odwonso no so sai nka Johnson eba sen no na ne Johnson ni mu apai mienu na ne bema mu nyina bɔ no pe ne bema mu nyina ehyehye no wadwonso awie no sometimes ubonsa ensofita afiri ne bema mu eba bema utisa aduro bako pe na me kamfo dia ma wa abeboa aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a innam yare hanadwene ama ensansan ene na betena bema ko herbal shop bieben pharmacy shop bi eben licensed chemical shop bi eben any be ye to oduro bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules bema uto aduro na mixture no cap ketwa hye so wo be nom no miensa no wayi capsules no Zahara G capsules ni mienu e de aka ho aduro no mreso a no hwe Zahara mixture no cap no miensa na de Zahara G capsules ni mienu aka ho me pa chese udi ensuo no ana be nom to paye no bema nom no anopa enumre wadaworoma nom toa so se de be ya infections bia ha wadwene enam yare bia tetewo no aduro no be boost immune system no ama ni nyina 7.9 so oyo ba so na wo ho na infections ha wadwene na infections ama ensansan abaji wa himfi ho aboso oba aduro bako pe ana me kamfo dia mawo eno ne Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a ene ohuna mane because white anasa odepo ene na betena ama nsem bi a ema bi ka se eye mayare no ono so astate ka bi oyo oba na wo sa wo ha we mu a aduro bako pe ene betima boa aduro bako pe ene betima ma wa himfi ho no ache yopo se de be ya nana be sa tonkra asabi aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules udi ane se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ben eni be bia to woduro bia na pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se oyo ba so na wo ho no watenka na wu aba Zahara mixture ene Zahara G capsules ene woduro oba bi so wo ho a me se onya ne mensesa flow no entimi nyimaye onya ne mensesa pains pa no wom oba ko herbal shop bia ben pharmacy shop bia ben licensed chemical shop bia ben o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ye dura abeboa a eyi bia hawo bia no ebeyi ni nyina e de free ho se dro we me se no bra bi wom se osa pa hawadwene se osa tete odofo Zahara mixture ene Zahara G capsules ana de amawo odofo bi so ho a
weak immune system eti ubose bibi kakra bi na yare nketenkete na ehara na adwene de bia no waye no fo so walking distance anase steps kakra bi a obi afra onte brentantam no ubonso ono nko na oteso ofra ontimi mfro ubose ohwa a cold kata ehana nketenkete ewan nketenkete se cold chi na obre obi a de ekoro ubonso ono nko de ubonso entimi nko na amane hunu pa na ohun se onya infection so a edura obi anoma onya yare santentem no ono nko afa sa eduro na ubonso ne honto no odofo otisa eduro ba ko pe ana me kamfo de amawa pebi na for boost immune system no na nya hoden eduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo gia phone number si ebia na nkomo bi wo ho ana se upeye no bia ton odofo frɛ yɛn sisi a ne anu nkɔmɔ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo yɛbɛkɔ yɛdura yɛfɛ no hindi haba mixture na hindi haba mixture ɛna opɛ malaria mixture pa edura ɛyɛ kama ɛyɛ tatahwea malaria fever esuro no pa ɛne hindi haba mixture sa odafo wɔ hɔ na etridi mmoa no ɛha wadwene na malaria fever ɛne wabɛtena a ɛtetew ama waposo nyina ɛyɛ wo ya na ama ahoɔhye so asa begina wo so na ɛsɛ gya wo tipaye na unhunu de onya wo ho odafo bi wɔ hɔ a etridi mmoa no ɛha na due to the sense ɔkɔ na dwuma mpa na nipadua no nyina ɛyɛ mmerɛ nipadua no nyina aboto aduane mpo odimpo no odi aduane to nanum a nanum nyina ayɛ basa nanum nyina ayɛ nwonwono odofo otisa pe hindi heba mixture odi ya ne sha obekɔ ba bia to waduro bia sɛ ye heba shop sɛ ye pharmacy shop sɛ ye licensed chemical shop o sɛ ope hindi heba mixture odofo oto aduro na kab keto ahyɛ so obenom no miensa anopa miensa awia miensa anumere sɛ do we ɛsɛ ye dura sɛ typhoid fever pa so hawa dwodofo 87.9 hindi haba mixture enya dura beboa sɛ typhoid ama ahohye sɛ dura numra obeda mpo no obo sɛ oda enda na ohu nyina yɛ obasabasa aya na odofo bi wɔ hɔ a ɛyɛ ne sa aya na onya adwene bi mpo sɛ obi mpo ana to naduro obo sɛ ochinchini onenam odofo hindi haba mixture abasa ebeboa wodi pedro no bi so hwɛ na wan kasa no obehu sɛ typhoid bia hawa dwene no ne nyina ebefiri ho odofo bi so ho diabetes ni sugar level no tete no the sugar level no ama ne huna mane se edura no mra obenya honka ada no jonso na ojonso me so tia na enche obo se na nsukom sa da ne ntentem ekuro beto no ho a eche ansa na ekuro no atimako odofo wote sa eduru ba ko pe ana me kamfo de ma wa ebeboa for regulate sugar level no eno ni hindi heba mixture odofo bi so ho a high blood pressure tete no odofo me kamfo hindi heba mixture ene de ama odofo bi so ho a oye dwumaden adwuma wo ye no ogina ntentenche adwuma wo ye no ogina eja ho che etodofo for hindi heba mixture odi afa ye wadro nom no anopa kap no miensa awia miensa anumere miensa na obehu se aduro no baboa adwumaden bia wo ye no aduro no baboa a yade yenketenkete bia hawa dwen no hindi heba mixture ebeboa amani nyina afiri ho odafo yebekɔ ye memeduro no so a ye frɛ no Zahara man capsules sɛ do we eye dura abasa ebeboa bema bia wo ye mere wompam sɛ woyɛ bema na wo ho no wo bɔ adabirijo woyɛ bema na wo ho na wo weak erection bema bi wo ho a sɛbi ehyɛm na atwo ebasa onhunu de onya no ho ubo sɛ eduwa amani hunu pa na wo hu woyɛ bema na wo tesa na wo bɔ adabirijo na wo weak erection na unhu de wo yɛ ho a bema eduru ba ko pɛ anabasa ebeboa eduru ne Zahara man capsules bema bi so wo ha sisi yale agina boso bema o tesa me kamfo Zahara man capsules ana de ma ko herbal shop bi aben wo pharmacy shop bi aben wo licensed chemical shop bi aben wo eni be bia ye ton aduro bia o se ope Zahara man capsules bema o to aduro na obenom no mienu anopa mienu enumre
num toatoa so se de be ya umre ya wo ye wo mpem no aduro no bebo abema na firi ho be ma bi so ho a na nkomwo no ayemre be ma pe Zahara man capsules ntam enu ni adura ebeboa wodi ya ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia no wonya Zahara man capsules odafo saji afun na mesin biem ebia na nkomo bi wo ho ana se opeye no bia ton frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 wonderful asɛm wɔ de bia mɛka me se bambo akyerema eye chen ayasa bokiti ma into the form men chen enyare ansa no pe currency ke nupa the friend of Zahara mixture ene ni ginger fosa ebo abustu immune system asa two infection bi ase ene Zahara man capsules ebo be ma bi a waye mre ene hindi haba mixture ene malaria fever do tatahwepa ye nupa be bia ye to waduro bia ya to apete ho me da se Marco me da se papa me nua be ma kwa na wo nchia kese pa ma Dr. Moa amame Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem jumedie no a na wasugu so awutie na wo hwe ewo Onua TV no enu nti no bomodia na ekoso na ye betwa ye ho aba na ye ba na chese ye ba betoa so ye be frɛ kafui na ye ne kafui so edi enkomo na ya tiensa edi afɛ no se asam no eni soso enu nti ewo se otumi ebeyi na no wa himemu na afɛ ye hunu no so side of the story sabaya ye nyina ba akofo de so na ye mfa enja je hwɛ me enyu afidie no emfi ha me twa me ho ba sima ne abetoa so mido na den na wote ho awon ye stiff sa no ono kwano no jama wa bre sani ya mensani me me mutu but we te incline okay nti akana ofi ba ya labadi ne kwan wa wo bitna ka mu frin kan basa no a na chese wutumi se enibre ewom asam no enye fedi agoro enu nti me yemisa Nsem asema wo ne ba ya na wie nkuta me boni meda etiefo ase meda mempanyifo a mo hunu ache na yere gift yanti oba bia ye be hye ho okay aha nti enko asem no so ye ni ache awo no nyina ti mi cheche obia so tu na se me no oba bi atena awo ma ba ko ene mienu Akoma 87.9 okay na me no ho abaiwa no me pe na asemi ama me hia no e wo GBC na asem no ketwa ne se me twa so na ye tia mani ye tia ye peso fifi mu nyina enti ne ba bebe mu bebe mu a na bebe ye dare no mafoma na yen kan kire me na meso me hu dia me ye na me ntimi hwe me mba okay me ne oba na awo oba na ye fe ne kafu ichira kasu ye tena alabadi ewo mawuli ewe mo meka mawuli dia obi ani mawuli ewo labadi na ye tena ho no na me pese me ye ne ho ade oba no ampene ne papa mo ampene na me fe papa na me dada na me fe ni nyina wanti e me etu anamo ekọ papa no nyia ho ewo ho poli be say 15 years back ni eti no ebe hu papa ni nua no na ene ne di nkomo kakra na ebe di nkomo no na ebe kasa no papa no frɛ ni nua no say bra na wanya hoho ode ohoho ne wo bande ba so se ne ni je wo ba no nti no waba onwa afro sa enti no sisi ya no hu de obe so de be fie because wo hie oba amamba kwan so no ni fifie na me finkunja fie enti no me ni mama mre na wo mama mre so won sa mama mre akofo bi ba na wo de be tena fi na BBC that is a wa wasema eti me so me ebotu de fa oba no say o ma enko papa ho de a eni enko relative bi ho e me be koe e be hu uncle me jansa si ho fikse amama se won a woman na yefunu be bae na me ma jo say ese me oba no wade se dia obeka no because my force no sa yeko mame o mame list no ye fa no anti akone ye nia maso ekrodo ye coach na yere mame no mame sa letter no atembidie nyina ka ho magiatu because me na me de me sa ka ho ma de ye woye ebe wo be ma na ye fa no na meche na ebe wo na meche no echi na me fefe papa say o be pese da be yo ba no because na ma to me niam de da enti me o be pese me ye ne ho ade ana
be yes one penny you almost medie no a na waso eguso a ewia wutie no na mame bi sase ye ka say yakakafui papa kafui papa sa o mame ntiase ana oba no ani mame ne de me sheda eni ne ending komosa but o mame tiase ne mame tiase no edie na o mame ka wunimu no wahu ne pen wona natena ahia pen ya iko ye ko a ya ba wani kakra bi mame kafui e kasai ene ne kasa na ye ko no na me kase me ko shia no no ponu wanti na ni mama me so bebo mame no Akoma FM ade ya ukọ ho a ebia na first time I ko hompo because that time nyina na me fe papa na or like it doesn't show off and you know you call that day na you call and papa mama sorry kwa so bebo masun enti ne uncle so na mo ka se na ade onipa na ba won bisa na no se wa be fa me ba ko o kan wa igbe mi so e ma photo me o kan sa na me hwe ndi ho ye mesere for so bebo masun me hwe ndi enti o mo ka asem ni wie na asem ko si a ye bisa papa asem papa no ntimi ankasa wanyi na no kopem tam ye wie meeting ade kafu sha o ya nda age ana kafu obi a or em say e bia no respect na papa na pa enti afa for papa no Akoma FM 87.9 Kumasi. Let me see. Tema emma obi apart from papa e bia na papa kasa obeti no na papa kasa ya fana. Enti no I don't know. On no nim dia. Woni any dia respect ma obi a kan papa nko a. Kafu me ne tin or respect mami. O mfie be sen. Kafu obeti me the best 42 years. Ana so wonsa. Me kwa kasa under age wo yese wo mo so abefom de so ma befom de so am befom de so no me kasa bi o ye under age ono wonko na awa na before we share no wo ma wo baby dada the minim say o ma wo baby dada back because me minim no me share no ma we pay na minim say me na wo say wa wo bi dia me minim 87.9 Kumasi but me sure say wa wo enti wonnim adekro potenti a wo mo pesa wo ne wo mo baba ne betena this o fra papa na obisa na enti no ono no obetimi aka bibia fa ho wa nya ba ne bone oba na me neti oba me do no me neti di do na ese me ye ne bone mo bisa ka fi se me ma bono dana unka senti a o papa ne o mame no mbibia asa o mo hu ye mpoda kopem time a o mo hu me da kopem time a nkola nyina ba asase so enti no woni ne wo first one ne wo ntafo ne wiansa na wo kofie ye won first one ye won nyameche na second one ye ntafo no me chese wushia and wushia no nankasa de won kofie ankohu wo mo but woni ne omoba ne wo yansa na wo kohu wo mo na me ne no enwo ye ne ye call na uncle nchen nebe hello good afternoon kafu ina pom to say please can we go English please Kafui ultimi M5 tree no brofo no fa ma yen wo mo tie ye dodo no let's akaka ya ha ya wo kan kra ye ko brofo ne pa no aye o mo wo nkrase no so wo mo ntie ase nti wo dio fa wewura mu kakra ma me wa ye bete enti you alive ana me pa cho Kafui wa live okay that's it Kafui de no ye kan say abranti ya friend Samonyako wosi wone wo awo ba sese yankasa no nkwa no ba bi o mo wo no ontumi hwe wo mo mumba ne kwan ma ne hwe enkwara no ye pese hu se problem ben na ewo ho ami ba ko problem bia eni ho pepe one baha we don't come here for the past 11 years that we've been here we are the only people. Nobody has stopped him from coming here, madam. Osi o papa no etwe manso papa no o papa say enkwara no enye nedia. My father never said that. You know, for the past 11 years, he doesn't look after the kids, and the kids are not relevant to him. So if for the past 11 years, I will share after that. You know what he did? He took him, called them the first born. Instead of Amin, now even Papa he said, oh, Papa, you know what he said, we tell me banana, I don't have anything. Lambao, something now for journey. See, about the family after. Now, after that,
you and Jenny have never stayed before. To ask a child, the child says no. So what is he supposed to do as a father? As I say, for Akodano, one call for you. Now catch Akodano say, tell you or see the billing. See unless is no longer his father. That was what Asari said the small boy at a tender age. Ose nye bane Akodano. Catch Akodano, see Akodano DSS school. DSS school, every Kasampo. When the boy says you cannot come, as a father, I mean, you should go for him and play. For the first 11 years, you are investing in him. You don't send money. And you said to give the child to America. You have never been to America before. I said you have never been to America before. You never come here. So the things are not coming here to do. So instead of him to cross here the child and promise something, get something to make you like feel comfortable with you. You tell the boy that since you refuse to come and visit me, you are no longer my son and I am no longer your father. I went along to complain about you. They treat this guy for 2 months. You know the time Akoma FM. One day he said to me, Saturday afternoon. No, he said to me, he did too. No, because I have been treating you for the past 2 months. Number, to see a senior, Saturday, you don't respect. The way Asari spoke to the inspector that day was a pity. I have never ever, God is my witness, I have never ever stopped Asari from coming to see the children. Madam, enye wona wo prevent no say wo be woni mano, but your father. My father never prevented me. The time he even got deported, madam. The time he even got deported from Equatorial Guinea. You know that he came here, not even reading water to give to my father for looking after the kids for the past 10 years. Even at that, my father didn't say anything. My father said anything. Because in my family, we are not tribalistic. Even my sister is married to Marco Kennedy. Because we are not tribalistic. When I felt sick, my heart was swelling. This guy deserted me. He deserted me. If not my parents, madam, I would have died. He deserted me. But I never stopped him from coming. My parents never stopped it. It never, sometimes my father cries that, hey, Kathy, so a man could deliver 3 children on you, and there must be a time for family being not easy for the people to eat. My family had been doing well. He came to see me a few weeks ago to go carry to ask me. And you don't guy you don't know himself. The guy did meet my family. After you said you take me to the gym, you take me all over, and they lost the teeth. Yes. You know looking after the teeth, madam. He's not looking after the teeth. He should go to MTN and produce receipts. Madam, Akoma
only million. Okay, we continue go to Accra. Continue. Yeah, we Papa say we tell me now, you mama see, I tell me now, you mama say others. Akoma. No, madam, 3 children. Why not? I could make it some reports, you know. When one of Koya and someone I'm okay. The reasons and the saying. I didn't come on now or say, and then 4 years me and I own Kurano, but also say 11 years. Ain't no Korean woman is saying. You don't really get money yet, or perhaps you can expect you can buy a design. If you're partner, and then you can buy you come out very you want to respect you. Every time you ugly, sir, my dear, If we are by the back in Wood TV, Yanni, Makaba the back, Akoma FM. Yanni, ni what? You could do come after your pom deal. Doc, Akaba. Yeah. Right. Abusuafo ni what scientific hospital na yene mo hie na kainashe no say do kwade bia say no a na ye ba beti apomden ho komo kakra ne mfa so die benya de afri mo me pa cho wo hwen ana wotie already so ano afa me number no 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 na kaina shene so say na wotwe ba mi ensani yeto asuo no wedidi awo ho nkomo kakra awo no nkomo no fa free mema na so ye no yedi ho nkomo kakra be na wotwe mi ensani ne pese yetisi ema no de no so na yedi ema ho nkomo se de ba de ne de ba de ne kan bia ma ema se awo ma so betimi de ho so bo no e de abo ema kaina shene so say ema se ko ba se abi awo ho nsem eye dene a de bi nka sa awarefo o ba mema wo kwa o ma se wo kwa na be ba na bia bibia si ama no kuna na no yire mo ntemu ate ai bia nkwa na ote na pese bia odi akire follow up na behwem senti a ama awo ho nsem aye odine no na ema so eba ma na famu a ya na eniema kakra bi ya na tai esi ema wo ho kwan a de di mu akotene pa eye ovulation na ye ka so ovulation na ovulation ye bra ema etunkusua na oba bia sana be hu bra odi tunkusua ewo obusumi mu no esafata se hu menstrual cycle sene won sebo hu hye na si etie ubu nsa edi na sei ansa na won sebo no atwa edi na sei ansa na wasan so obu nsa bie mu no menstrual cycle be pebrani abedi hu komo ye penti bin month no na ye wo ovulation period nyakopon ye ne se sabre no pa no ba utunkusua ya oyo bema na oya awarefo mo yarefo na se mo pema pa de a ebra wasa no oyire ana ho kani eda no eye ovulation period sabre no ba na tunkusua esa bema one ne da wa ho baye nsuo no sperms ne wo no mo ne bi ko hia nkusua no ana kire se eda ne ba ne sa na ede ani je abafie but enam se ma no bebre no a enim ovulation period intino ye bebre ni se bre a bre bia no kunu beda bia timi nyimpacho enye sa enete enye time bia na se bre bia na no kunu da utimi enyem ye was specific period wo hono mo a oba wo ye fertilizer na se wo ye ready to receive and as to receive sperms ebitimi abo a amanyinsen aba enti ye woni pa no bo no mo ba ne no mo tena se kireche obu okra na de no enya duro ade ba ko e de agi din no obu no ma ne ovulation na bi ti no enti na so ma mfie mienu mfie miensam fie enan o matena se awo entimi ma enti oba no betena se di nkomo
ni ebusa brebe na menstruate brebe na ho we can say ubunsa brebe na etwa ni enu adidi nkomo ani ahyehye ni nyina nti bia besa jawa mo akobusumi edi anim no ni amo calculate ni ye oba na afia calculate ovulation period na ma ni aka say maame we no enye sika ne ba baji wo ye kire keka ne echi woni mi ye kire wo simple ye kire wa na yetime agya kwa ma kobre pam no bonse na edi nkunimdie na edi eba fie na ye wo ayare na say condition bi a friend say polycystic ovarian syndrome na sa polycystic ovarian syndrome no eno so ade a kire say correspond with hormonal imbalance na sene oba mememu a ye wo eye hormones mo bebre ho no mo a omoboa ema emema ye ho etimi ye dene eba awo mu eba enemu eba hodina kasa ye hormones ahodo bebre ho no mo a they play critical roles with different parts of our body and I say areas na eba se emnaye mo pa ne awo mu a emema ye hormone di mu akotene pa ye testosterone eno eye hormone di mu akotene pa na oba ema so afemu a hormone di mu akotene baako follicle stimulating hormones your friend of follicle stimulating hormones your friend say FSH na sa FSH no na adwuma pa ne say emmoa ema oba untimi enhwe na untunkusua so atiase na eboa mankusua no to no emankusua ni nyini kama ema ekusia bema hu nso a etimi efomo etimi ede eba ene luteinizing hormones eno so eye honomo a hono so ye hormones eboa ye pa ma senkusua to no baso a na se enema mutimi ye dene na se eboa emankusua no etimi eboa emakusua ni mu ye dene ana se ho ye dene na etimi sumi ekusia bema ahobaye nso na se sperms ni bi ema etimi edane ede eba ene wo hormone ba no se friend say estrogen na estrogen nso ne say nyame ya adom na se bia oba akosua kosia be ma sperms modim na se dane eba wo se assume free fallopian tubes ni mo asa dwumade ni take place no na assume aba oba uterus ni mo anaso awodie ni mo ntie ba awodie ni mo a wo se be attach to awodie no na atimi ma akwada na nyini kama enti estrogen so no na adwuma pa eye ne se emmoa ema se kosia na se fertilize egg na akoka eye sperm ho na dane mojato no se ebebo anase beda awodie ni mu a eno sitimi mu na fe intimi ntare ho yie pa ena afe nso wo ba ko nso front se eye progesterone so se nyinse no aba no ewo se nyinse ni tim na bosome nkunu anyankopon bo ma oba bia no ebetimi aduru bosome nkunu pepepe na afe enuma betimi abo na wetimi awo afa ho afa oba ena ba ko nso eka ho eye prolactin nso na boa ema nyan wadom na so osio bosome nkunu no a nufusu ade be ma aba no prolactin adwuma pa se emmoa emproduce no fusuo ni bi na ema eye akwada na ba no so nya bianom enti sa hormones ama break ho hormones ama kan ho asemi se koba se empumu baako ebia ekodoso pa anase esote pa no a enya friend se hormonal imbalance no enti hormonal imbalance so etai eha ema wo mu pa enya senkuma ni what scientific hospital yo kuma se bia meka so bi hia me number no o te kem na pese o gi me number no a wo ho adwuma de wo dada me pa cho number no 0244 087687 0244 087687 0244 087687 ya so ye no sebe nyese oba ye wonu tatadie mu ho no mo se ya wadru ba na atam de ama da bi oba de mfidie be hwe awodie mu ye be hwe ho yiye se eniema be na tasi ma wo ho kwan na wo so bi wo ho ana na eniema ye nso retimi de aboa nu de be mo betimi aboa na correct ni nyina no na ye nso ye enti ye nye the usual herbal doctors na onim no ye ni what scientific hospital ye de mfidie na ye adwuma Nuntra nam so a eba wo hu semu a Ghana ha de obi ebo yedin edibi etra so no mepa cho ye free hormones no so anase hormonal imbalance no a ade ba ko etasi ma wo ho kwan no eye aye bre ade ba ko reference say fibroid na sa fibroid no ye o mahodo bebre obi no otimi frɛ doctor makotwa scan ye sima nya fibroid mepa cho mbetimi de adura ma me mepa cho oka fibroid keka onka bibia esa say fibroid no kokuram no ye wo de eto ema awodie mu ye wo de eto awodie no achi ene wo de eto awodie no ano enti wo de no sign na etie enti wo ba ye hono mo a ye adwuma no se ye mfa afidie enhwe se wo fiber no eda wo ye mu no eda awodie no ewa awodie ni mu ana me pacho no ye frɛ no intramural fibroid ene wo de eda awodie na chi ye frɛ se sub serosal fibroid ene wo submucosal fibroid bi mpe bi de yetimi ye pendiculated fibroid ne se ene de yetimi attach to uterus no a kyerɛ se ebitimi ha ya enya sinkuma enti wo ba ni what scientific hospital ye
ye de afidie na behwe ne ahwe so fibroid no sign na ne kese sitie we deal with sizes ye no bana so fibroid no ne kese no ebro 7 cm de kwa ye nhwe esan so ba ye woni ma bi ho no me di be adanse de a kire so fibroid no o de ne sei na ne kese tie ye size bi ho no ma eduru a mema obi na adra so de bi duro be bo ma fibroid bi hakọ anase ayeden me pa cho oba ni what scientific hospital ye betimi ahwe be ka kire o ye ntimi hwe on se be ka kire nti enya nwanwa se ema no bebre mo pa wo a fibroid na koyo si akwan no bebre na ba ye hwe size na ni arefe o mo se ma me ba bia o de ne size ne de aduru no watena se ya che wa ma na nyini entesi an de ohia surgical anaso surgery or said it panie or said this kind of pass what can one na yetimi yi me pa che ho so ye surgery ho enti dem say be recommend wa ma hospitalize so betimi aye surgery ndi ama no entu ba ya so ya ye behwe we nyina de ama na ye hu se bia wo de no say na esi etie edayi anase enayi esu aye betimi ahwe anaye ntimi hwe de bia e ka say ye nuan me herba doctors ahodo no a mutie no so bi ba wo nche na se ade no eso sene wo anase wuntimi a entempa no amane kọ ye onipa ni bo on beba no na o chini abre doctor makwa doctor we ho otimi bo obi din kro na wotia na mo yemu ahye a san krofo nyino mo kwa o mo ntimi hunu nka nkire maami se maami o fibroid no aye kese ye de adubiduro ya enyeji se ye operation eno so ya na bi mo kana ye den na o mo gi amanfo sika di enya ne saa oba ni what scientific hospital e na se eso a eno ase a kire okwan se maami o de ye ne so kona koye operation ya o problem bi se endometriosis no eno so eye problem bi etai ha emaye pa oba bi abosome so a se ne sefata so obu nsa no me pa cho obu no ma ne de ye kura ema ne nsa bu na se ne menstruation no kura ema obi nso de ba ono nso de ne ba kakra bi nanu na nsa na etwa na obu won so ane de no eba entwada eno ase eba to aso sa me pa cho ni nyina hormonal imbalance no account na sa endometriosis na meka no me pa cho oba wa wodi animu no enema betimi enyini ewa awode ne ho na fa wodi animu a etai ehayi pa ma se bia mojato betom mpo a enya kwan na enyini bo na ase na babesine ko no ne nyina so eka ho bie ni what scientific hospital ye Kumase Atonsu Monaco Junction Atonsu Monaco Junction ni Adansura Bank ni die ni hwe enkranso wo circle Futurama danimo ye wo ene NSKM Sabo Sane nsu die ni hwe e wo enkran me pacho Kumase eye juada edikosi damemenda wo Kumase a Mondays to Saturdays on sabe kan na enkranso eye Thursdays to Saturdays ntinyame yadomo a ochina ye wo Accra circle Futurama danimo a ochina Thursday, Friday, and a Saturday, Nansa and Yababedi on crying. Me patronya a war on some kwa halitosis waka sana pampa bonnie if you are no moba, obu on swana diabetes and a air how war, o dear air also, o dear chinia bre, obu on man and nasia tata or the akoshe diabo, and all who are now tifa a yo yapa drug gagaga, and answer a fibroid and answer typhoid and air how war, me patro a in the what scientific hospital yendro no a yebi draw kind and not your day air ma war, me patro Kumasi Atonsu Monaco Junction and Ankrancio was Futurama dano ensu emo problem bi how bi ano de freme na mentie se yebetimi aye ho dwuma be ka kire ntimi nso a na ya ka kire number ni biem eye 0244 087687 0244 087687 0244 087687 Kumasi. Ayedin komo no na ose embe 4 years ni e na ohunu nkura no but also say 11 years enti no no kra wo mo ne sen when
when was the last time I was sending Grano Sika? About 6 years ago, and now I'm not I want to send this Sika by through who? Send us or Sunday. How much did he send? 200 Ghana cedis, like all currency 2 million. 600 Ghana cedis. Okay. Okay. Sabra na and Crown ages in the saying 6 years, 5 years to 6 years. You tell me 11 to 12. Oh, one of that. Only once. First time ever, because I was sick. He came and got me with my parents and left. When he left, he didn't take his papers to my treatment. He rejected me to die. But certain Nana Oneno, we are in Anona, relationship no ho, and I said, now, and he came that he so how long did your relationship last? Can you repeat what you said? I said that I was with you in Accra. Okay. And my heart got slowly. I felt sick. 87.9. And he came and dumped me. In the children here in Delta region, the kids were only 2 weeks old. And he came and dumped me and left, and that was it. That's it. And he never came again. I can get deported from a container unit. And you give me empty-handed, not even water for my father. For looking after the kids, that was about 6 years ago or 5 to 6 years ago, madam. Okay, can you hold on for me? You can't say. Sammy, was it 11 years in it? So what's it? You're kind of 11 years in it, nothing. Ana o papa so anaso o mo enka cho say men me hwehwe o ma no wo na won pese obeba ho me da say 11 years ago na o ka no say o ka kai out me sani sika ma e ma ne de sani sika 11 years ago na o ka na me sani sika ma ni onko ga mo de ma on kan chira ni papa on kan chira ni papa say ma sani sika into papa wa no ajiha so that's here on chene papa wa no ajiha on kan chira yanko friend ni uncle Gaza friend me no be say hey sorry na me say yes na then I was send this car baby because actually so ani me fan say 3 weeks 1 month say me send this car yeah was send this this car dey baby me tin kan but 6 million 7 million at time me po that time 11 years ago me ya adwuma na oni pa ko no so no me mama friend no 11 years ago yes na me guys also who cry 4 years me fear Kutola Guinea buy no na me fa the hop me be see wo airport wo Togo na me fa hop buy Akoma FM it is okay 6 years ago okay say my money is be brave on fan be account man kola na wan be account na bisa no mama okay you online you remember I give you 1,500 that you save you should give it to Uncle Gaza so that you will save for
You did not say. Do you remember Paulina called you and asked you why didn't you save the children save the money for the children? Do you remember? Because Paulina will be online because I have Paulina number here. So Paulina will be online. Let me just say, yeah. Make me that be. I would do a new crown. No one will say 4 years. No, I know 4 years. Maybe buy 4 years. And I'm a far hot. I'm a coach. Sabe no more fear saying. The first 4 years now. 8 years. No more 8 years. And see, and 11 years na woman woman. David. What's 11 years? I'm saying me fear to again me only date be biawa. I'm catch me only date be bia. Me only be biawa. Let's say one grandpa mo was some of 6 years now all can ask me mini ha. What in Ghana? One I want person be kwa show man. What's papa ni see wo kwan? Papa no see me kwan. Anything. Papa no see me kwan. And tell na papa no friend me a odidi matem. So why and then? Onu no nim bia ma ya. Onu no ofre papa no. No card dey so catch because me can say me pese nkola no ba no mo be sra me. Na bia me wo ye na me ye man nkola no. O se nkola no o mo ba be bia. Ebia ya obi ho. Ebia wo no sika nko o se no ka se. Na papa no o se ni papa no kura no e hwe se. Enka de onu na hwe nkura na duro no. Enka beda na simpo. But when to me anya emu bia na wo frɛ akwa no so o mesra wo wo fa buo ama wo. Adedina me bia me dui se me pese me ne akola kasa me kasa akola no be sra me. Me frɛ wo na me no kasa. Se me pese akola ne ba. So bakaya me kaya say nkola no interfere na kasa me pese me omko academy so bakaya Akoma FM 87.9 Kumasi timi omko wakosomo so bakaya dia once no hwe wo man ma oda oh me nka so hwe na so no no to wo nti o so hwe no ma se no say up to ho because nkola no me ntia me ko bisa ni sika eti ono no sika no say me say so kai say enya once pe ni asan no sa to do na o ka no ye once pe na sa ye be fresh a onipa na me send sika e fa no so ata me no to na gino ni afan ni ebisa enti ye de na ja ko sika sende because obiansi kwan se ben sende o musika last 2 years and our friend me oka odo asem na me say don't forget odo asem me ni odo asem ne se sa be fa no ai at one Akoma FM 87.9 Kumasi ring am to ma me be to say da fam sa wo so na won fan share no me fan share no e she bob mu ring of about later me buy am to say and am say I ring na when get ring da fam no say I me fa buy the all kind na me oba na so oyare no 2 weeks na kwa no 2 weeks oba okoto ne twene ne papa mo so be kaya time na be fi wono na me kita Samsung bi ara papa frɛ me ne papa kate me say me so man fa ne ba mbe na oba kyerɛ me so ya nwone ni so oba kai dia because ya me kan nyame ya no kwa se me ka wa fa ne ba mbre no na oba kyerɛ me so ya nwone ni ada sa be ne papa na te se ne ba ne yare ala na ne ba ne yare afia se na wawo na wo kai so yare mi so yare o fa ne ko tam ne ko hoy man tam na ko ne papa ne ma me woni ne papa ka se ne ma me woni o kai na me kan o say ne papa ne ka is that what you are telling me so miss I'm you know say I didn't say so you can say if you didn't say so then your father will call one day and check there and papa ne fa and say who is calling so be kaya safi me you recording back phone ko di ni brother nchen e ko di onu ankasa nchen tam omo ba hospital e wa cry and I'm going to say hospital na mo ba no hospital no enya de am benya baby ada enti no sam chi na mo bisa say man kasa na ede na hu so benya baby na hospital say enti am kasa say me wani o de okay fine me say enya di say fine bisa ne say wa ba ni ya ne hospital so nya baby na no de enya ni say na bisa ne say omo ba no nya baby da na bisa no mame bisa no eh when you were coming you call me that you people are coming and whenever you you know ya na de ko no almost samba o ko na nkra na 2 weeks ampa e kwa ni ntafo no 2 weeks to 1 month into almost samba o me nya baby na hospital o me nya baby anda me be ba hospital me be hu on me uncle bi wo the phone line am so phone we dey me ma wo so eti no wo dey me dey ba ma no we use answer phone bi say phone no dey ma me back mpo ana then secondly so say me nhwe nkola na eni say me dey me pe me no kware so say no go tapo 4 years ni sikan ko da me sikan ko yo the day mpa me buy mpo na me ni sefa na me kita nti odi ni na ko na yesen there me kita be almost 40 million yes see wo honde me nka nti ko ba ne bi oh me say bi na me dey bi here visa na me
say me dey call and I dey 5 million so onje no function job so no be and fear say ni yes ni and me say o say me fa wan so me phone baby na ma send man and me can say we on to me kan kware because from the starting was ne ameba ne uncle this kind man because about papa man because the uncle Gaza no mama mi sa no Gaza no kafi na okay o say what is no efa Gaza so Gaza di sika bi ma o madam that is the second time money Yesika Tama first money because you are fire saving you will for inside then because you are 600 Ghana cedi second the uncle 20 Ghana cedi ata make you ask the uncle Simba wetin you are using 1000 Ghana cedi na dey say eti dabe na twato a Gaza this kama wo kan say sami na so wo fe ma 87 how many years today I want to know the years how many years today about 5 about 5 years 4 years ni 4 or 5 years okay so after that money no there we receive sika bia free wo uncle Gaza ho anasa same ho baby the uncle money physically the uncle 1,000 Ghana cedi every person every sikaba 87.9 look at us I have a if you also pizza no every 200 Ghana cedi ameleni MTN anywhere I'm sure say anywhere with people no the 200 Ghana cedi madam send to me 200 apart from that you didn't send any money the last time you send something was iPad new iPad that he sent that was about 3 years ago and even one got there even before getting here so the other one you see there you didn't have money so I told you and say exam you didn't send any money this guy got angry and started saying that you are busy. No doubt I'm the one talking you not to broker and that a pastor told me that I'm a witch exam I'm a witch this the pastor to come and read the witch from me this I'm a witch but why do you guys check your students this guy is based million Akoma FM madam for all this my son answer me this guy is very this my father and now he did nothing but to live after he did wicked for too long. He did not but this is the after money even my father is here. My father is here now. You can sit down because he's an ex-police officer. You can sit down if you want me to speak down. You can. My father has never stopped and silent from coming here now. 87.9 Kumasi. Okay, preventing you from taking care of a struggle. No, madam, 3 children. Sometimes my father will come here and say, so for all that I've done for you, this is how you make a newspaper. That your husband, your wife, not looking after the kids. Coffee, you have disgraced me. And I will cry. My father is here. I'm ex-police officer. He has never stepped
carry from coming here. My father is here. My uncle, I can call him. He send money to my uncle only once. The last time I carry from my uncle and see him, my uncle has to bless him because my uncle is a very witness person. He doesn't tolerate nothing. He send money to uncle. That's why I love Ghana cedis. When he got deported, he gave his money, but my father said, yes, the village. They exchange the money. After when he came, he did his water. He said, yes, 300. Not even water to say, I'm coming to all person's house. See, it's a coffee. Who found the catcher and say, Uncle Sister Sikano, Okoye, and Okoye no one say I return it. And we send it 200 Ghana cedis. Oh, okay. I see the rest every year and you take a person on 2 times or something. Yeah, this year, okay, no problem, 200 now. No money. One, I see now. So for the catcher was a cafe before, no man, my brother. Me can't change all your baby for the me feel. What's also for me? Me say also for Ben, only most of nana. Do you know the pastor? What's the one I catch on? I have never said you that's me. I've said my pastor. What's my pastor? Who is that pastor I'm talking about? Which of the pastor you think? Do you see me going to another pastor or do you see me knowing another pastor? And besides that, the day I went to Accra to change the money, it's not 200 cedis I sent you. I sent 500 cedis. I sent the money from that place and send it to you. And if you don't know amount I'm holding, so I told Paulina. Stop lying. Madam, so say you person you make it things right. Madam, Mama no kasa you know papa ebedi nkomo after the program na ye de bibia to baby ada enti me Akoma my father ever he wasted this guy from being his children. Oba you know na the no ojira so ne say he was demanding for a DNA because or say o papa say enkora na nya ne dia enu nti my father knows that I want my way to live. My father can never say that these things are not for him because they think he. Okay. And you say my father never say that, madam. Okay. And you say your idea no. It is your person your back forward a dear be na your be yan sana your to me back forward a be hwe ye ma no. Also we value and no na me be madam. Man be I value any papa. I ni papa. You did well and tell your money. You did well. Mama, madam. Okay, only say you say mono a bad man wona wa nyamu wadia. I just say be or yeah a mamre be or performing some rituals and sana and crying to me about the yenedia. And what's through all this and all this process? All right, and she said, yeah, your penny say your bones and crown or a year, ma. You was here, you're ready to see a bayer, Sabaya, you bet to me, so I buy a man home. Yeah, papa, or be after 1 year and then or be a very or not after 1 year or Olivia. You will not see. You will get a time. No,
no listen ono no nka sem kra na nya ne dia but what your kind say wo papa na kan ye okay say wo papa kan ye dia ono no I ask you that he did the best that is the boy has received as a father if your son is servant of something dollar you think that when you say by then you was around that you are no longer my son and no longer my father so the boy got us deliver all the secrets and the iPad you sent deliver all the secrets on my phone I even have the secrets on my phone that between the picture that generally have to delete the picture because the anger actually put into the small boy. Coffee, my brother. There is this enmity between Papa and Sammy. At the end of Akoma FM. You are not about you people. As I have said, my personality is married to my blood sister, Linda Church. You have no problem with an account. Now you don't differentiate. You are not tribalistic, madam. All I'm saying is you look after it too. So the reasons and those things, you have to talk to my father. Okay. And my husband does that. But you always say, tell people that he's been saving money to my uncle. If I tell my uncle now, they don't like, you expect to have, but what I said, this is not dear. So the idea, you say for more than 3 months before, let's consider me and say, it's blood dear. Yes, the man asked me, he was able to come, that day was asking me. I was waiting. I say the man that he started to see if in material is another time. Then he is another time. No other one, he got his confidence. He reported them. So if I have never reported him anywhere apart from those two, so that he take care of his teeth. Okay, Emmanuel, Kafui. Me who say you work again down within any problem. Problem I don't know. And it's a one shot man. And no, I am the and go back now, Bema no sudi ya kakra or say some time ago send this Casa Fan Chronicle School and we spend this Sicano 1 for Manco. Madam. Sorry. Don't not to be 7 years now. And he is that the Madam, I said stop lying. I'm telling you stop lying. I've told you stop lying. Janturu Mitra.
Madam. Me catch us a jantro ni twa. Madam. Because you are here jantro ni twa. Excuse me. You are a liar. Let me tell you, you are a liar. If you are a human being, you are not fearing. I'm not a liar. If you are not fearing, you tell the truth and nothing but the truth. Since then, you start this today. How much have you given me? Have you given me the mother? And I've been taking care of this area up to today. You know how much I spent a day on this area? Can you refine me? And I didn't ask you to refine because they don't have it. The only telling lies, you are in America. The other day, you are taking to my brother in home. He said that you say you wanted to tell the guy to America, you are from America. Later on, you are so realized that you have never been to America. Or father has never been to America. And you are dating, you are in America. When your wife was sick, the wife was sick, I think that you were in hospital, for them to call you. Even the same bed they call you. I have to go and let your hotel. As I believe it, these guys to see the team, and I'm not going to use a few people. I don't have problem with anybody. But if you should continue, what that means, you need to say the truth and nothing but the truth. I'm still taking care of this area. When they are sick, I said that you have your phone. And never demanded anything from me because they wasn't there. So for how long have you been taking care of America? Hello? You have been taking care of America. If you want to tell the thing to America, you will never been to America. You say you send children to America. I don't know whether you are educated. Tell me educated for you. When you want to see the truth. I hate that. See the truth. You tell me to go to a cartoon when I spoke to the lady could not come again because I said the correct account of the truth and nothing but the truth. And you are trying to project yourself as if your somebody who is very ready to the truth. God will judge us. God will judge us, I'm telling you. After the God will judge us, what you are saying, if ever you have ever said money, why don't you go to the MPN? When you say money to MPN, you have the paper in your producer to the police and are prepared to appear before court. 87.9 Kumasi. Bẹ́ẹ̀ náà kó akúmọ̀ tó yẹ náà sẹ́ bufuo ní ìbá wáyé cool your temper. Madam, to be very frank to you, to be very frank, the way I take care of this area, I started to never pay me. The baby had I said of this area, you can get out of it because he hasn't done, he hasn't done. So I don't demand anything for him, any deal. But you have to but I've never demanded anything from you because I know he hasn't done. He's just in Natal. What is he doing? I'm in the village and I'm farm. You understand my dad? So anything, say the truth. When you are invited to go to you refuse to go. It was said that you wanted to go and settle matters at this time. You tell yourself to tell me you don't know your son. And what do you want this guy to do? You have to control this boy that my friends are very. After people born, the father died, they left their mother, they left their father. So to say that you are not his son, you shouldn't be worried. I'll take care of you. Up to the level so you want to read. So for how long have you been taking care of this your grandchildren? Every year when you done these people here. When you done them here, from there I started taking care of them. Tell my daughter said that money is saying, I didn't demand my daughter to give me any money before I don't need it. I don't need it. You said that my grandchildren you have to take care of that. I don't know how it happen to them. Probably tomorrow, they will give just a time when I'm dying. Probably they can do that. So I need to take care of them. If I don't demand every time. But if you actually need it, if you need it, you go somewhere, and you have to pay it. If you need it, another way is a few people for the the last time you sent money. Akoma FM. The last time you sent money to your friend. You didn't send money to me. You have never sent money to me before. You have never made a calculator before. You can be asked whether you have ever seen me say, oh, Babara, do one budget at the table, or whatever it is. Later, I'm self-made. What I am, I'm self-made person. So I didn't
not for the family. Because I don't have to do everything. I don't want to go to the I have family to myself. I just live in a house. I'm not going to beg and sleep any other place. If I like to go there, if I want to live. I'm sorry if somebody is not to say the truth. If you say the truth, the things are making free. The things are making free. Okay, so we want to make things right. And then I was say yeah. Madam, to be very sincere to you, if I'm going to what is I going to the top? Any pan from and see what from until your percent you make it things right. Madam, thank you very much for what you are saying. I love the way you are speaking. But this is the truth I'm telling you, nothing but the truth. When you ask our parents, either you have ever given me fair credit, either I have ever demanded something from you, no, sir. I'm sorry, I respect myself. I'm a Christian. I'll be very good. How can I tell you? How can I tell you? I have a duty in Accra. I do a duty that what can I tell you not to go to your parents? I've never, how can I say that, madam? I'm really happy. They know that their father has come. I think to introduce it to people that intimately these guys are vagabonds. They are never vagabonds because they have a father. They all do the first thing to be happy that their son introduce yes, we. And see, you share how you besi acquire him. So you best say you fell late and after the Hobiano, you know waka. But the American you say Akoma and from Kakra MIA. Why? Thank you, madam. Thank you, madam. Me da se nyame onshraw. Nyame nshraw pa se waje so na oni akasa. Bless you, mom. I wish you are so popular. Okay. Ahaya Akoma 87 point. Ama bama dia na bro na dia professor mo ayamo. 7.9 Kumasi. Dia samedi mbewie ni sami ye ama boy. Okay. Nso na me pampa na me di ye o. Pampa ni Waya dia mo. Tenses ni bibia de dem. Bibia ya come. Makabrofo. Welcome bro. So the pen to hold it. Oh bibia ya come. Me pay ni. Oh boy yanko. Additional mama do ko biasuna because I was say College of Medicine and Allied Science. I see admission one may be a mom. Edia to Edia Mobibia nti where we senior high and asa obanoa where we senior high no person on your first degree. Our health information management afei SHS graduate here person on your degree. Our Bachelor of Diagnostic Imaging afei so wow yes science graduate now credit degree. Now person require science related program and I say why science related program bia. Now what that is when said that you by a medical doctor a College of Medicine and Allied Science when I was call now a woman shano kwaji be edit for so admission what may be more edia to edia mo be anunti I for about time any actual for na mo senior high no what person ko science programs ahodo anasa wa person ba a medical doctor no akwanya den ye bomaden se obaye wo mo hwehwemo e wo email li esom info@commerce.edu.gh info@commerce and only a COMAS now the doctor was show na fe edu.gh and yes so what the friend nchiremom 0208456556 0208456556 who frepe College of Medicine and Allied Science and penny for Ebeje Osom. Grow fire mojedro, grow fire dende, so mojedro super. Ghana for jetum will be a one bibia. I didn't want to say some pa mojedro ni a kama. And your mojedra will be no more and not wabeda basabasa. Where your mojedra will be no more ama appetite not to me about who be the assassin. Abo body ni makama and I joko na so bet me a da. Debiara dana pomodino ejana so and until grow fire mojedro the
se wo bi age atom wa ye de achepa na pese ugina wona so a edro no eye grow fine herbal tonic oba bosom ya so bu nsa niam ankoye mfama wo bi de no eba kakra bi ye wo be famu se tie nie wo bi so de eba ba na chese esakra brosom eye grow fine herbal tonic da bia da fire mojadro ya benom na nse bebo papa ema vitamins ani padua no ehia nyina da watumi enya bi ewo ni paduam eno ti grow fine yes see grow fine makes you grow fine aya friend digital herbal clinic enam se wo mo na dia badwa so 0244 596532 0244596532 baby bia ye ton no bia da bisa grow fine mojadro na wonsa enka wo dem yeguso eka wo se akontu asabre pa de wo bia age atomo wo mre ho ehon senka ye ho krata asemo baby ade wani be kire mu aye Emax Global Link Limited wo say we link you globally baby bia pese otu kwan ko bia no aye Emax wo mo ena du betu kwan eno ti abusua pani wo pese wo fa ase no de ne kobro ni krom na wo kotoa abrabo no so ho anase se wo susu a wo pese otu kwan anase fo pese onu kunu tu kwan anase wakọ na pese wo be fa ade hye wo hu baby a wo di sika no ebesie no matima ye krata asem ne de ma wo Emax Global Link Limited ebebo papa na wo susu watimi etu kwan a wo mre hom na obese utu kwan ekosua de anasa ukọ ekoye adwuma anasa wo de ukọ nsrahwe no asaba Emax Global Link Limited wo so apesa wo fa awade ene adoption so enya wonkrata no Emax Global Link Limited ebebo papa enu nti akwantu ho senkaye de Ghana fo obi ajetum Emax Global Link Limited wo mo flight reservation hotel reservation ena fe car rentals wo Ghana ha sei na opeka a rent de adwuma Emax Global Link Limited esefo ni mo ewo no mo adwosuom enkran wo mo krabata ewo Wager White Cross wo mo any West Africa Decotals no ena edi enhwe wo mane ewo kaso kwan ne so a afa kumase ha ya de wo mo wasafo one Senate office ena edi enhwe 0205874034 0205874034 Time herbal mixture edro no papa Ghana for dear ene wo bia nim se malaria do pa dear eno one time herbal mixture said dia wo mo ba ye ebo adwuma no se dro bi ho me ba fofo ebo adwuma na so be kakra na chese aye bibie ho na so time dear eba ya che na so stay ya eguso ebo adwuma malaria ena a kire wo anasa wo dear no wanu mo ato na se wutimi ni di katrama so aye o se tititi wo so so ahonamu waposo taye o ya edro no time herbal mixture we hear immune system support papa dia time herbal mixture pharmacy herbal shop bia wo akai se edro no time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 Transpi natural mineral water abuju so be kanya woni padua eno nti bomodin se sabere awia no guso a ebo ni padua ni hia nsuo da biara da ya no nsuo wo no nsuo so a transpi natural mineral water wo ba na hyase eno nsuo ya ma no transpi natural mineral water awo be fia fa bi so bo mo bodwa nso a na wo de bi asom awo transpi natural mineral water nsuo a kama papa ba bia wo mo tu nsuo e hot say FDA for so age won matom eno nti wo ye wedding wo ye ye wo bodwa na wo hia nsuo de lebo ho kama na ade asoma hoho no transpi natural mineral water me say ensuo isa she fridge mo sense fridge mo wo betimi anom enam se enka bia eni akire 0554207384 0554207384 transpi natural mineral water aboju nsuo ya ekanya woni padua edu papa wodwa so ye friend Gasto and Mexoplax mixture eyedura kama se na Gasto mixture no eyedura chese mu amanya stomach ulcer no eboa papa etu ase saa so na Gasto mixture ekoba ne se bia wudidi wi a bo se na oboa no na ye oya anasa wudidi a yese indigestion asa aduane ne giregyina bo asa peseba edro no Gasto mixture afei diarrhea ayamtuo na sabi abehwe wo so a eno so mekamfo ede kire wo a obota hyehye wo ene wo a wafu emframa wotayi mframa basa ne kwe na gu hu ne masem Gasto mixture do papa emframa ejina wo yem nyina ebeboa na eto ase ede ama ye etana bruso enti omonta ho
Akoma FM 87.9 Kumasi. We are not going to be wrong means be. Now what it yes, I friend of menstrual plaques mixture, and also the immense DHS and the NHS and the menstrual pains, and our face to menstrual disorder. About which you can name a dray, and I account for Ediama. Also, so I said, we are ready to fetch me. One name was a catwalk Basaba said, before you were being in a menstrual plaques mixture, and not any a dray. Ebuso ewo Kumasi pharmacy shop ena fe herbal shop akese wa ha nyina da ubo wura ho a wo so pe gasto no gas no ena na ekwe ka ho asem ena fe menso plaques mixture ebebo papa dodo to friend 0248778899 0248778899 3P garlic mixture eyedu papa vitamins ni minerals ahemu ma garlic nkwa ena wo mo dia ensio bi anim yamfa nkaja emu ahode no ejina mu kama 3P garlic mixture eyedro ya chese eboa ema de ni ntine mo sisie ebie mu kama de na kuma emoyi akoma no betimi aboyi de na kuma eji de hwehwem 3P garlic mixture afei wo pedro beboa ma immune system eja na nasom abete pressure so na afei so kura sugar level no ate so de ama wo a 3P garlic mixture de ogunsu a wote yi a ene de asthma ya de etete no 3P garlic mixture every pure natural eno ti bomodi afa bi na hye so se edroi ewo glass twom eno ti wato bi afasi yie enam se ehwe ho ebepai ahye so de no wo mo e de garlic kokko ena ato ho eno ti wada se ni bia ho to so 3P garlic mixture 0201000021 0201000021 Congo ointment was say Emma Obebia your besima angasa Congo KONGO Congo and sawa Congo Unana Obitini turumunso hia Congo no wetie no we are nasa homo ni bigina wachi wasi hia hwe I say to you, me ba hia hwe ka we na gwa wo we just so hia hwe you should go Congo, akura Congo, nanto propro Congo, kwetu kakawre Congo. Wojadi hi akasa piati egu no so. Congo, wo ba kwada no diaper so afa Congo na tefa ne to so hono sade ba ya. Akwara de to ho enye basa Congo ointment kama se wo ba ya de siesia himfie ho emanioma koyie fine. Wa himfie ho de mai. Eno nti heba shop bia wo kwa wo so pe Congo. Mama nyina ye mesima ankasa 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers are Joshua, bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals, stickers, sofa covers, wall frames. Dewa dudu mu ehɔ na abenya no ɛbɔ ne yɛ kama. Ne nneɛma ɛfɛ pa wonta nhyɛ bi wɔ baabi a. Ɛno ntia to fo no mokɔ Alaska hɔ mokɔ to bintom. Ɛnam sɛ hɔ no kɔ a wate so na so atimi akɔtɔn anya so ɛmfa so. Kuma se ɔwɔ adum Mrs. Anochi Abrosan no a ɛbɛn Prudential Bank no yɛ Alaska. I was 0554114878 0554114878. Nyaminsa papa amasapo de akodwa so yakoto ade kakra abahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no a ene wasugu so wuti ye ne samonyako ene start ye ne kafo ino papa kasa ye pa ya asumdwe sabaya ye betumi ehunu ye ma no mamenko na menimenu abeme ento aso bema na odin Pacho ye frame Kennedy Echampo. Kennedy Echampo wa hene na free by. Pacho me free adwoso acha krum. Okay, area. Pacho area de boko. Pacho madam asema me bekan. Isrom penifo asema no fuma. Akoma FM 87.9 Kumasi. Pacho ye frame papa wo me Kofi Echampo Chasco Kennedy Echampo. Pacho waka baby. Pacho me papa enwia wodi ade e frame Kwambo ache. Ono so wo kwamo
ɔne me di a ɛnɔɔma bi a ntwa yie na mte madawo ma mpɛ sɛ mede ba na mede bɛdan atiefoɔ pakyɛw me papa ɛberɛ a mewie ss na mpapa bɛfaa me wɔyɛ articulator driver nti mene ne nante 8 years a yɛtwe kookoo sɛ hwi kuro no nyinaa ne yɛkɔɔ no nyinaa nti mmerɛ kakra na me papa kaa sɛ mahunu kaa ne ka nti wɔbɛfa me ɛna ɔmɛyɛ afa me wɔ adwuma mu nti wɔna me papa yɛ na adwuma no na kaa ni wɔ nti mede to me papa anim sɛ yɛnya mfa me deɛ a ɔma me mfa me mmobɔ driverfoɔ no a ɔmtwe abɔnten kaa na ɔmo nso mmoaboa me kakra nti na me ne ɔmo nenenam nti saa time so me ne me papa di nsawɔ soɔ mmerɛ kakra bi na me papa kaa baabi me papa yale nti me papa yale yɛ no ana me papa frɛ me ka kyerɛ me so yale na nam so papa na sɛ yale ne yɛbɛyɛ ne dɛn ɛna so me nwia baako aburokyire na me nwia no ɛberɛ bi a mehia sika bia sika de wɔdi brɛ me nti menya botre nti me nso metena se hu sɛ da bi me na meyɛ bapani nti meyɛ bapani ne deɛ wɔ sɛ me ba na me papa yale a me ba na me bɛtu ho anamɔ ma papa ka kyerɛ me sɛ wafrɛ ne spiritual father wɔ se obewu ana ɔte papa o spiritual father ntimi nka so obewu na ɔso ɔno ankasa ɔhwɛ tebea no wɔ mu na ɔnya nkwa biem ti saa time so no ma di driver bi akyi kɔ bɔkena ti free bɔkena no bɛduru yɛ na me so afrɛ me sɛ o papa ka baabi ti wana me frɛ me papa nwia kwambo akyene sɛ papa pacho yɛ sɛ me papa ka baabi na ampa na ɔso o papa kora yɛ yi na free ayikɔmfo no kye a yɛde ne ba adwo so mo akyiri bi wɔ na yɛde na akɔhyɛ nam so na saa na tie da ma bɛtena kwa ha mo twɛn eti ambulance ne bɛduru na obie mam no so yɛ o papa ne da wɔ no na me ne ne mienu na de me papa kɔhyɛ mo akyiri yɛde me papa kɔhyɛ mo akyiri wie no abusuafoɔ me yɛ date ɛme yɛ yie 2018 okay abusuafoɔ ɛma mo ahyia